aye etiefo ne nsa no sanya sisi aye na that screen so no na sa on say asa ho no aye me ten te said ye yayere me no enso wono de o se so for mama ka kire me say me nsa no anya yesi no kwa kufu so kwa dofu asemia abante ne die mama ndi kan ka e wo se nne so wa befia ha na hwehwe bebi ane maame wo e wo se ne hwehwe maame kra o wo sa abante ye no na me hwehwe bebi na busua panyini e wo e bia me kase abante na niti abofo pen ana ye wo no na so kan da ya he ho asemanka ene ne wanyini no e du nya because ntimi fo bia ba ya nya ne sa se me tifo mo nyina wonyini di nkomo kase nyina na me tonse ndi nse suma no because de no kenya na me bufu ene obia wo hwe ne bawo obaya emema eye adwuma hwe omoma emma bobo so ekokeje central market body eye adwuma hwe omoma sabela ye na no ebimu ya kwadofo omo mpa adwuma ejuru omo bebre eji so wo besi asiwa nya wo akwa ti ko di ama ye ni hawo nyina egu so se kone ko hwa kram ene entisa akoma yawo adie bi ha yafra na etomose te uwura mu no ate afaso ana yawo etombo uwura mu no ayes wasi eposo no ana wawura pomu no ana yawo etomuru uwura pomu a enti uwura mu di achese o dam finfin kituwa chese ayi oversight ana yawo tusame no chese ate afaso de wani ana yawo so de so ba tumu tumbo tumuda tusame de wani oh dear ye peye osudi de achimu na me bisa o question bi mpacho wa wo say awuni doctor bia bi me no kwa say me hospital bi me no aka time na no ahili doctor sa na doctor ka cho da bi so for mama na kan o so den dey see hu kwan say so America enti den dey see hu kwan say wontimi nko doctor no ho wankasa say so for mama na mfa wo nko ya de enti na wankasa nso wo nko etiefo ne nsa no na da screen so no na za ketwa ne de ewu o Facebook any YouTube no monko ombehu de ne nsa na za won nsa no entimi nya adwuma ketwa ne nya adwuma ende ewu da ho kura na enchenchen no so ase soa na when na dey we have the GV paint and injection violet no doctor na dey ma o se fa ye so for mama na the man to aswe enti e ba asa na akoye se mintimi ade a me obi a me nsa ese ne kura mpochi no me sori a me mekisi o se fi ho de me praba bia me de nsa ba ko ya eye no me praba bia ni nyina enso nani o se me nya ehwe na ono onsoma me se me nkobo ani fie e ma ne mfase kan enkonkotwa me nti ono no ne de a o ye wa ne kwanwa akwa ra na ebisa misafuno ye soft ladies me funo so ye gentlemen ye be sa na no zinzin aka kwa na wa kateti uncle bob say be ma ba sa ozero ye be yi so on page ma ye aka ka na wa da no ko the man wari ye rabazan kuwa wari I'm
Okay. Yada se. Papa J. Obaya. Brem. Asam no se na sitie no ya bibi kakra. Wo hwa be ma ne de ofre nyame. Na oba no na comment because ensam ne betena ha ne ka no wan comment a in fact eya na yenhu mo na mo ye yen Facebook judges online judges no eya mo judge emma yen enne enye pono Tuesday enne eye Tuesday kron yewram na mamenchia Vicky Line Fashion omo wo santase ewie omo bia tumu achese mantem ho bia tie Vicky ene da kwa me ne wo nkwala ni nyina mechia mu nyina ewie minim se mu tie me pa yeram abrantie ene on ka me plans ho ana pegi aden ana hwemanim ene as lady na mabono as of office fatami o ya mere na ahon so bende aden na yeko enti se yekwa na yekudure tifo beti di enti amere aho and not the chalk by on say articulator drivers no ya no mate for no na mo kita chalk yenkita chalk by me break no ye producer anka so chalk bi o de 2 because and me break na say me tia so na nhada cancer sa wo hu arehu ye betimi atia fa so producer o gina chire ho ya so chalk ni mu yie etefa so fato asientem fato back tie no nya saade a etefa so abrantie na onka me plans ho etesen na me adumo ma udi efa me Kingsley Redu na enra wo ba ha enti no boy ntofa wa de kura enra ide wo ba ha ene de enti anopa yi wasan besi manimu yi enra de ede eme ba ha no mo a aman ne nso masan ba ha yes of mama bia so for mama Felicity amoa me ne ye adwuma enam so ema mekonya apura ogitum ohwe me pura no ekosi se oye na adwen se obehwe me kosi se me nsa no ebeto me ni nti krampo wa mama nchi nipa opura me no enne wose ono de ontimi ntoa so enhwe pura ne biem abra pura no krampo enkoye nti eno ana yegina so ma enra medene ba hanu anope den na sando wa ba ha anope mi wo fie ana so for mama Felicity nimia de minim se fe no aiki champion de enra ne kasa ye pa chan koso one emamua mienu eba me fie ho se nka o mone me be kana ka pepepe ato okay na o peje o mumu no na nka me nso mi peje me mu aba akoma ha no sei na ma be hwese ne me nsema me de ba ha no akwakosi na me nam kwan mu a me ba no ana boy ba ko a ono so te sof mama fie ho a friend Biggie o se sof mama say me aka kire no se me fon ayera mre bi atwam eye ono Biggie na fa enti omla no mebo me enti enya no pa de enya agro ya bro me bo pa enye ya bro enye ize kura abo me pa ma me gina ha nyina me tipa esi so ne de etutu me pa cause me ko eti nyina obo me ane me so yese de ebiri me no bros de me nsa na mapura ne de jai ya abo me bopra bopa amtia de me widie mu de nyame nko anenim na IK champion ene mrantie ne bae no asem Bempah no mo kan ye mo ka kosi sen
ono de odi akanyina nse opese pepepe ye eba enti pepepe ye no den mo ka kosi ne san si say ye hwe won nsa no si say ye say san bra fie ho ye betua wo ka den poti no be kan me pa che wanka bibia mfa sika sem ho anase pepepe ye no mo ka ne san me pa che nti ankwa ankosi de no an se oche ame no san sori ekoye nti woni ma anka se bia ye pesa sumdwe bantie bia se ni nti bia ye be yese na asem na akwakoye din wanka bibia sa eno an se osori ya oche ame o san sori koye enti wo bo na ho am na wo ho o ko bo mi wo sport bi wo so for maami ni fie no o ba na junction no so kakra no sport bi wo ho no ko bo mi na me frɛ papa na kura se o mra meje me ba o hede we aboy no asi ye na no kwampo mpese obeben ho na ne akobo ni din ayedai afra boy na yire me na me timoto so kura no yi mi free moto no so si fom etwe me bro me afa kwan ne so ade me bedru sport no anim na wo twi moto na na me pa cho da bi obi na twi na me te akire nti de o twi na na wanje wo ose onim boy no a o hia me kwan nim so onim me ana sof ma me nso na ama ne kwan nti ono boy no nkonko ye na adwuma no wonfa me nko ana ose ono nso ye na adwuma nti agya ye mienu ne nim ye ho nti ye nko kan asem no no tu ni moto no de koye ono nso na o twama kɔ ne baabi na me sere ni moto ne tena to ana ekwan mu na agya boy ni yi mi si ya moto ru ade ni moto nso ekoye enti sport wo ho na na mo kɔ ka asem na na okoye den wo sport me pa cho da bi ono de why some atade mu ayire me ya oguso bo me nti ono de ono na etwe me ede me akọ so de me ekọ so of maami fie honom na boys na akọ confirm de so of maami kan say mpame me se wa fa me phone enra odru fie so of maami frɛ o anasa wote ne nka me pa cho da bi unit committee former unit committee chairman wote ne nka me pa cho da bi aka me kwa me kɔ hwehwɛ wona bo enso me kɔ man kɔto wona bo anopa ikwa makona bo so still yes woni ho ndi honorable ben assemblyman kromu ho nyina assemblyman ni din de say pa cho me refi kakra woni mu kromu assemblyman o ba yira wo dwabo ase yi your friend is saying ehimfa na zisi a wo free a wo be me pa cho me free asukwa police station ho ya ana me ba mama me medical form senka me fa nko hu doctor no improve say ya bo me Peggy nana ya Anra dia media na minim say ya ka asem unit committee chairman former wa frɛ edi se wadanse krumo sa danso tronso a sa danse kan a ende ye wa Anra besi na 24 hours kwa nya masa asem ni asan kenyam ni ese ye pe asundwie ana se ye pe violence na ese mpanyimfo a mo wa asem nu mu no Penyiniema ben na moye IK champion ye bra yinwa eniema bi wo henry katakata so in fact videos bi ni ade e wa ha ye katakata so ene ye biem Peggy because Sofu maame kire yen say enu IK champion enu muton sofu maame so enu producer mpacho mo mbo sofu maame voice enu amokate mo mbo ni nyina mo mbofu no maame yaso so ne ma bi say o chese wo no mom de ya bu de otwitwa na se kanfa no hundi ba chaka o se munchasa onfa no hunni ba wo na wo fo na yira no wo na bibia ha na o de nka se de wo kan nyina ye no kre ba de nti na mo san kobo no chese krom ho mema ni ho ana se mra nya adwuma wo tonsu kuwait ana ti abrante no ni kamafo ni obi anti ya mo no mfa no hunni ya nwro na ne ka wa mfa na beti Peggy ya empempi ya na mekase ohia nam wo enwono pa ohia nam ye nam boni ni kwanso obi awibi efi so owi kra na se wo yafunu ye wo ya wo nya sika mpo no de akoto aduro enye panyini bi adwene woni tirimu na ye nyansafo o eno se meka bibi se de former unit committee chairman eni ni nua IK champion no frɛ na no mu defend no e di ni na esi kwanso wo sofo maame enka ye frɛ no ofa no ka ne side of the story eno ye katakata nsem bi so sofo maame onim hu bi ene no mo bura brantie
onim hu bi ni nua IK champion ni nkrofo mienu no mo ba fie honom no omo ye informant omo ba hwe se fie ho nipa wo honom a se asem si aboy obenya gifo a enu nti e na omo ba ye IK champion mo sori mo di nyamedwuma katakata moni sebi nsam funku na mudi wo kroma moye madi se mo wo sikantu obi antimi nyaden enka ma asem na America wonko betimi ayesa America wonko betimi ayesa eno kasa me I came from America okay from America ye te Ghana na akobeto ye fa ho ban ye fa ho no America akotena ye ban America mpo na sebi kwotena ya maame ensam fone niam tantan na ye no atonzu Kuwait wodi asori akatakata oni so ye so maame na wo wele baba tena wa asori demo wele baba tena wa asori demo abrante ka cho so fo maame a wo hwepo no de wo ye chese wankasa no wonnim de wo ye wonyamedwuma nim eno ye kan ni nim se enkomo ba fra ka se de omo de yie be de ebeto yie mo asori akofie ho no so mo kwa chese abrante mo de yie koto yie mo kwa ya mo za ko fra enkrofo so mbabo no so fo maame no oye obi o cheap labor on fan krofo ntu omo ka intabibia no asese small boys no omo so mi di omo ho yawo ehiafo matese mo asof maame yam yodom say ya chiutum say ahina sof maame no odi beba prison ho de abrew enkofo nya say chiomugum obi on ma onko prison da onko selda enti wonnim amani huna ewo honom ye yete ye fortunate o eya dumbi na so ye so omo mugu prison ya omo nchen yen nchen omo aseben enti ye bibia ye fu ye ni enhwa de a ekoso owiase sof maame senya no de be mamo brante woti makwa cho yonko abo boy ni ho ya memobo ni ho because ni sabako ewu enti ye bu na no ase ye bu no unit committee chairman enka muna ka krowem emra munnim mra enka ose kenno ka kwa ka sof maame baby ansam ne kika kono eya akobunu producer mapagi nsuo nom na memo prophetess voice eya akobunu mu nsuo pagi num nsuo na na eya me ya mese num nsuo matia sana bi koti abusia po ho odinsa enti wo man timi ama me wan city cry for the operation enti ne ya kana because me both as I didn't know what I understand the enti ma ebehia se wo so be kasa na wa cheni mu no no ba na sem ne se ba ni twitwa no se kan no ka wo chiboy no wo na wo se ma won chi no na wan kasa kra no yin ko fufu prison enti sanso me yen ko chi obi ko to prison okay so that say enti no wonti enu jama ne kai he say kuni enuye emukura sa ekrutum sale na ho kakra okay na o say enu so de ko ne ya chichiman o say ono ne chi e fie wa ono ye fie bo na bo gan ono sisi fie o sa bra wi bi o pam no o ti ma pam no so wa pam no okay me pa cho hold on ciao me pa cho me wo baby wa say ma on ke bibi fm ba ne je me dada asan ya second slip so obi mani ma say na second slip fi me de ne ka 2 months ni na me ha ko no no ma and ye ba ai so was me de ne ka ai me de ne ka e de ka no ka won say kinsley na de me ka from the surgery and ya ina na yi no so ya wie enti nya de bi doctors no betimi aye ni surgery no hwi biem enti onu aka set mi pa ayi no onu kate blade what is that nigga no onu kate opese oye na me asanya ne so ni say I came from United States so you have to do anything to bring me so that obetimi di map to asem oh enti anu akate no onu akoye asam na nsi wo mi ha o ye ti kan se kan nsi wo mi ha esi wo baby ni come ni baby ko aprabon kwano and the kosi ye boy ni kuno enu mi wo say na wo fra mi enu didi matter tete to gumi sin yan say wan sra mi say mi me boa no wo hono mama pension no de we be for pension na jo ahome right na mi pa na mu fra mi sa de we nyina no mu bi so da eti wan wi afra mi nya e ti masem na nyina na mabo ni top factor easily your person be no bi ano onye mi na say medical police uba hu mi wo ayi WhatsApp na me send case nyina me documentary me video bibia
Kingsley case no and no me the bachelor na ba me ne ti ambulance mu a mo ja trampo ya me de ne ko why you won stand akoko won toko esu me nja wu na me di akire what's up Mama, and you showed your metro, or your flap picky, not so much much. Oh, Mama, I say, yeah, I'm off and you know, Cassa. But if you move of Premier, be more minty, and if you mean now that I'm disrespect. But the case, if you say, oh, Nimi work case be is more than beyond what an officer made in the car. On famine court, but the officer betting me the Mako. Now, make up with give me one. And you have on what you are back, and I have force and Cabran also to make a force. Make out, oh, case at some Nankasa. Why no the Ubi Sam and also my church room? Why no also a call police station? Name is Upper Samina. Me go your police station. And I'm saying I'm a pastor. In a case in the class, my friends see woman. Now thanks be to God say. As some that by any small case, ya woman is sending Sana Esina, or see a Huno Cacrano, a process said in the iron on one day, knife for name, you played more on my year, and Yamana Massa. Me pacho mu pese muti asenu mu break Kingsley busia me 2 months ni na minim boy no na mo a metimi di aboa no maboa no enti me ni Kingsley ni asem me pacho anya show dey ro ya fa e be fro no me say be on say I'm a Christian and I know that's truth natural the truth and the so help me God or a young guy only be beyond it so but me ha 2 months ni no in between no 2 months pe nyanya papa but what me money 2 months in between no me pa necessary me sing and ya maybe money no tua but me who say me wo mani mu chen it is a me boy na enya nwanwa it no koso ayi bisa enya so obeso and no di me gina ha no mo egu me ma so me am be fi animu Kingsley say na o drive Obo organ ono na san eyi fi ade nyina ema me pa tara nya no pre ma sori no kro bi ania enti za mo pa mo bi da mo mehwe ni pa ba kokura nim enti on bomb me organ and na on drive me na drive no dia me ana me offer yese we ka be yo nanka wanya adwuma bi aye ni 2 weeks 3 weeks no ko twa ne nsa no enti Kingsley me wayale ya me kra na me hwe no Kingsley nyashi wantimi nyashi ne sa no wantimi fa nyashi eti said your work and obey said man 2 weeks and no plan wa mommy organ for 2 weeks but minim say wa hating note e wa ha obeti say but na so no nipa ba kokko no nam wo mun sam keka ni wo mun yama we say Kingsley wa so liba we onam no ko sam no ni masi eso ya no wa peki wa ba no ba eti ni share 2 months kwa mi man is kano mama no be say 1200 1200 1200 12 million yes sir and do 200 and do 2 months now a month in between na yekoda hospital e ma mi ko tua 120 million and I'm there in process surgery what is 120 that's 1200 ana 100 million now the 20 million account. Hey, and I'm the no surgery na ya nensa no because be no matum wo ma ko strike sika de ma ko ya kese ne say me person me blow say you but me na me 1212 and our office because no be am person obekwa akoye start surgery no o mu fi so ya from for o mu fi so ya boys no mo ya yini bi and it no be an care me video ni nyina wow mama video ni nyina send videos with mommy about me patrol say hi to me now WhatsApp I'll send some to you. I'll do that God bless you only the entire nan kebese we show no ho ono kasa man for beti ba won ti won so side nobody knows me and it's boy na ese ni ja no onya ne yon ko me I best in the years na ma ba say na me na me your papa na me yi it is say dem person o kire me no eti mu person asam ne yeda ne na de o so onkasa ne ma me no so o mo nkasa kam do beto so tam afra me na me de busafo ne nyina aguso ano ohini bia ndili oya me sorry for me ko program me share na me so onji papa ne number ne edu fa de amame akofre wa hene no say no ye mistake bi tie ni o na ti o mo be kan na sa anye ye dia
and you're not in it 2 months. Me sister, I'm in family. Kingsley, me no one that do bika. One that do bika. Open Kingsley. Why not it do bika? Obi a me do call surgery, you know, ND therapy. Now me call office the envelope ko to ho. Asa na doctor si ba be fa pele akwohwe no. Na ni nyina mu no, me hu ni sa akla no. Wa nom ayisane manema na wa bodam. Ayisane abusiafo. Wo pese mu Kingsley ye pa, wo de mun try say o ma mu ni abusiafo nkasa. O yali yo ma mi ansi ho. O yali o papa ansi ho. Kingsley ama odi for by to bribe. Ama doctors. Oyadi o ma mi ansi ho. And then no po ma mi ni si auntie Mr. Akolei. Na si nyano na me beka. Ama kwa ni bo akofu. Oya no mi say o pese o pome. Mama, sorry, what am I mean now? Oh, Kingsley, mommy number. And then the book of Anne. But to the mammy and answer me some phone. But no, I'm so no be so, but say, Ubeti me, Edina, so I'm a question. I'm a Obama. One was who was what the Bama. Okay, Martin, that's it. Why? I know, Mummy, you almost say, and your money was said, yes, na any to be out there. Na Kingsley, rest one ya, Mr. Akolei, no person come bedroom. Na me who so person ya, bedroom go bet me a cassette. Joseph, any big grandma to us and so. Martin, mommy, why? Me, your hard was and videos, Mama, why? Anne and intent them so. Enti so for mama voice nra yene so for mama kasa ni etwitwa anema ni bigu so na video bi aba na eche nkurei mo de mo bra Facebook live no so na mo mehwe so for mama say otua 120 million old currency new currency 12,000 Ghana cedis so for mama krona nanum o kan asem foforo yen sha de bi wa hanum say so for my mesa also passum dua. What United States of America. United States of America. We bet me twitwa obi afa no ho adi saa. Woni obi ye adwuma wotua ne ka. Kingsley ba yo se no kra wa sori na egu. Na mmom organ no de obo. Mo ye nipa miensa ye Facebook live. Enra ye kowe Facebook live ampa na Kingsley bo wo organ so mi aso kwen. So for my udi tro. Okay. Good afternoon. Mr. IK Champon, good afternoon. Good afternoon. Me patona what to say? Wadaroma enra ye no kasaye. Efa Kingsley ne o sister asem no ho. Ya kase nka madaroma moma sumdwe mra na yemfa yie ntu yie. Ene Kingsley aba ha se abrantie bi o tisof ma me fie wa efra ni bigi. Wabono. Okay, because I put a plan to no to the Some up a pan a show. But one cast a pan a show. Who ni fears and come up a pepe eba. Nanso so man cashe. O PSC abontin and a key big abono. Big no sort of my if you are of my say Kingsley we on the phone. Kingsley so my we on the phone to abono. No. Okay, I can you. Don't go to and yeah, I'm going to say that name yes. Many minutes can no, I will do not. I'm a great woman. And I 15 million. Oh, yes, my work on it. 15 million. Okay, the queen, the customer says, let's play Mrs. Tanawa. I don't know what my I could do anything. No, so the subject, Mamma Pena. That when the bread you know, one for. No, there's just one man. I can try you, this is trying. Amen. If you are a papa, Anna, you call the medicine. Anna, you do too, Mamma. They say, you need to say, no,
the only sister no time you na someone any sister no I have one idea man and so boy no I didn't call that children it's boy no customer I need to live stand there as my boy no can say everyone no be to can try no one any sister say this is something it's really sister no me can say boy no na only sister na one day if I like to play for him there when they get it to me no o kan sa no no fa it's the day by you know for no ana no 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 fa no so ha it me say you need just ni papa no 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 why you dey no tell me mama no you be sure ya ma ho mama no sure to carry na e ka 120 million no o boy no then the couple million you can tell I best fees in advance the here people at once now what you got there no one more question I'm going to catch you said oh at the age of 20 something yes me pacho jina sudi ti asembi jina sudi tie me bo voice bi tie me go hospital I Sunday if I was in some very surgery surgery me 30 million you see what Mr. I can patch out a voice no papa because papa one send papa because you repeating the same here me go hospital I Sunday if I was in some very surgery me 30 million you see what Mr. I can patch out here my people were saying one surgery no you see a budget 30 million but what say hono patches of mommy voice enti yes of mommy voice but mostly 120 million I want to share my dream so kakra mama okay no oh you be cool mama try one in fact anything surgery no na 120 million surgery no show me na only show me na what the budget no some here no kami ti tell me no can ka boy no can be sa o na bi say you know say the boy na that na one work no Mr. Ike mama si say the ekwe abrante nam krom ho bi bu ni dan ye afa ho it's about so bi abona no pay obi abona no pay you can see my obi say the man again boy no so it so I'm not yes I'm not in fact business you can I told you already and say obi baba tell say me pa biggie otehin biggie ai biggie ni am ha dan obi oh dan we him pacho obi ha dan obi ti say ni am and ha dan maybe no on kan Mr. Ike nyamia ukre no mumia nka no kre na yenye eniema right right enra yenyina ye ka asem se ne be ya asumdue beba enti eden na ma be ma boy ne otis of mami fi o sen free fi o ebe bu abrant enya asem e fast of mami what personal issue okay yo so ase yenche no enti ye da wase pa abrante ma me no munsuom na wate grow fine yenko grow fine aso ye na me wa dance ye bi wa ha grow fine dance ai okay madam for Peggy okay o se na ni fiero ade ne ejeje ni fiero ade ne je
ni pay okay o tesa madam for na ekamu a na ese bosomi aso madam for no say me comfort grow fine man no ye no if you ready for tap the pound crowd oh say ni pay na kem grow fine fire call salary na pay okay hey grow fine opa chechi o no ya na one bring me human rights na the human rights number so bia ho ye yo ene achia woni otiefo na ye bedi koma for menstrual disorders said the work no said the firiafo wo mu de je wo mu dan ka no ene nyame adom bibia to atwa enti ye ba be ka ho asem ne ti firi onu aka kire se Dr. Grofan ba ene ye be ka menstrual disorders de enti a onya o mensisa na o ti yawo de enti e ba entwa ne de enti a wo bonsa no ye ba be ka ho asem ji number no ne ye hye enkomo na se 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Minu ba yen kama enua manum nyina te se Nyankopon wa mo oba bia bonini na wa nhwe ya awo betimi abo Nyankopon wa mo oba bia bonini na wanhwe ya awo betimi abo nti wo ho na wonwo na wonyem na aseye a memfa nse Nyankopon memfa nse nananum eye wa problem ene wafaba eye solvable betimi asolve nti bia na oso hwe o mensisiye enye sa betimi anya problem efi se Nyankopon bo oba bia no odi ni nkosua eka no ho no ba asase we so o maame wudu to ho nga nkosua odi ba asase we so ye 1 million san kusua no eno na wodi bi ebe fa yinsan na wodi bia wo na ento se unya mfie 13 years no na aka 300,000 na chese 700,000 ahye da bia eguso hye ebehia kopem se obedru menopause amanasa ntime bia so onum go from agedru no se de be ya de be ka no ebetimi asise yie no watimi ato ne kusua na wodi awo na sa 300,000 emu 300 ana 400 pe na obeto no wasase wi so no babia so wawa me hu oba wawo 20 wasase wi so nti sa 1 million ni wanhwe ye betimi abọ wa mo akokonfo sa okopeba unya bi because of maame ho beko no onokwa so ngoi ye du go from agedro no se de be ye beboa ma ye nkosua asese ye enye sa edi problem bebre ye awi mo hwehwemu kire se yeyi emma edubi asi ho a emu ensia ewo menstrual challenges na chese bro half sa emma ensia ba konya di obenya ba well problem no go from agedro se de be ye beboa asisi wa wodie no ye sa emma ensia fibroid ba beto ba koyam eno kre emma bebre ho a fibroid o mu ye o mu nim se bi krom ko hospital sa na doctor kire o se what develop fibroids yan kasa ye problems ene ye de ba ye no go from agedro se de be ya bibia be fine sa emma ensia ba ko menya menstrual pains ani pains no be sa transfer dia ma ne baba hwa ne baba de kwa be ye dia che ne de nti abusua bi wo ho a ifri na naso kopem na na kanso aso obia o menstrual issue enya abusua yare obetimi asia no kwan de hwe grow from agedro no se de be ya ebebo ama bibia ye fine sa emma sien ba ko benya miscarriages no kre emma bibri wo ho a omnyam na asai nyam na asai ye de ho adanse ye beba obi dia asai ama onum grow from agedro no ene nyame adom akola hyerechi no grow from agedro no Nyankopon wonye nipa bonini so obeba ba no wasan agera de ana wasan ku no wo yem da bi eye problem ene eba yare ye nhwe anu ado se de be ya bibia be fine emma sien ba ko aten kan betia kro low libido bisrew ya dia ha adwen ye pa ma bebre wo ho a wonu mu hia wo mpamu a omu abeka ho asem wo mu ntehwe enye omu yare enu go from agedro no se de be ya bibia be fine sa emansian ba ko onya ne menopause ba be start menopause symptoms ba no go from agedro no se de be ya bibia be fine enye sa ahoheka kasa tenten awrefie ne nyina obefa na emom onya nya menopause ya no go from agedro no se de be ya bibia be fine menstrual disorders no ba be kyerɛkyerɛw ahodoɔ se de wom se de be ya wo mba kokora betru mika ko hwɛ group fan no na ansa na no wobɛgye number no ye wi a ya kyerɛw menstrual disorders no emo ahodoɔ
0244 0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32 menstrual disorders ni mu ahodo bebree na die ntia emma saa hawo ne ba se nyankopon bo oba no wa ma ne hormone strong komiensa bi e friend estrogen progesterone follicle stimulating hormone saa hormone shi na odi betukusua na odi biso afaba ne wan hwe ne saa hormone bia ko offer a problem a friend imbalance hormones esa emma enoma ntutu ye ye oba bi wo ho a ne bosumesu a aduane edi aduane wontimi ntu ne bi nkyeranim wontimi ni di ebi wo ho saa na tie wodi tu nanim ko obefi Dr. for Fred ice cream period e basa na tofi da hu amane no go fa mageduro no saa ba no so wontimi nya akesi o wontimi nya akesi ye no go fa mageduro no se de be ya bibia be fine ye wodi e Fred premenstrual syndrome aka na awotwe ana nenum ama ne message na ba no wo mu na edo mu hwede ti no bebo ne nsa no saa su saa kikam if you said ye bad e clot ye no go fa mageduro no se de be ya bibia be fine a doctor for the friend aminoria ana aminoria emfie dunum no ba menses mai emfie du no ba menses mai wonu go fa magedro na ba bedro ye ka chew say efiri bosumi ba ko copy bosumi yenu wa hu menses animu a ayare hwe go fa magedro nanom se de be ya emfa ohaw bia mrew ye the friend metrorrhagia ono de bosumi ne so a e wo se ba na otwidi bom no ono de ba 2 days de twa emu ana asan aba enti na otwe na na bosumi no betimi anya menses be miensa wo yare go from magedro no said be ya bibia be fine Dr. Ford what the friend oligomenorrhagia ono de no bosumi so mu soko ba ko pe wawie bosumi ne so a ko ba ko pe ono won to pad eno ne ye ka kire wo say pad na won to wo boaboa sika no de bia soso akọ operation menses na ama na e fa he no go from magedro no said be ya e be boa ama bibia aye kama your dear friend dysmenorrhea ono ne na wa adwuma mo ntimi ba ne bosumi ne so a ontimi ma adwuma ne na akoko mo popo o fefe eyi to clot misrawo no go from magedro no se de beboa ama bibia aye fine menorrhagia yare a ehu yie pa ono menses de mba e ba so a entwa bosumi no ba aguso ye ne menses ne entwa bosumi yenu ne entwa obi wa ha gise de ko hospital me de imoja kura siri so ana ye won pani ansa na etwa yare no go from magedro no se de be ya fia fine your dear friend endometriosis eno na ye nananum friend anidane no ya dia ya yie wa wodie na ho ate nti wo ye menses na ye san na chi kogu a wodie num nti wutu kosua to mu ana asai woni be ma da sperm no koto mu ana asai na chese wodie awo ade awo no nya bi ye no go from magedro se de be ya beboa ama bibia ye fine ye nua number de bia ye ba ye tumofo mu a mu use contraceptives di bom ho ban good na mom ko doctor o man kire se we na ni o moja befa enye sa ubewie no na awo ne mma ana o menses ne mma wo ye obi a wo sa ha mu for go fine ka wadro bi a wo no ho se de be ya bibia be fine emre nti je number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 go for magedro ne de ya kase ye koko ene ye go for magedro no to hwe to no ho a koko ne da ho wo ho na no so wodi so brew ye adwuma wa awia so wo ye adwuma wo gya ho memfa grow fine ni agro wakoma bo periperi oni pedua ne ka kire se moja ewo mu ne kofom akoma no hia moja pompi onya bi ngro fa magedro no unsa no na yo titriti strade boni awura mu no ngro fa magedro no obeda nyane no waposo nyina ya ya obi kura de osu dura na jo otimi na ngro fa magedro no aduane si wo na otimi ne de yare ngro fa magedro no se de be ya bibia be fine wo yo ba na be ma no atenka atia ira hwegro fa magedro no ene ye ka kire se hwe no atenka atia ira nko hwe no heaven no nya de obedi achi yakọ ngro fa magedro no se de be bibia be fine obi atenka atia ira timati waji su ye yanu go from magedro se de be ya heaven no ye no beko enye sa watenka no ti ira de woni ade de woni achi emre nti mame mma ba bia obenya go from magedro bi ato asante region ha de ba bia obefa bia obenya go from ni bi ato say ye pharmacy herbal chemical shop ye akasa so wakasa na ma eton go from no wushi aka na atobi na emom se wo won krama mu amesere ko kan shi drug lane kinswork herbal tinate na nabo ache repass na angel obenya bi saa na wo shama ya ko ekus pharmacy house of drug
ena widama obenya grow farm Majadro no amasama na heba o post office opposite won se wo na akoda na bo achi ho wo so hu a mekira ko NS pharmacy MTN opposite wa enkokofo nyina ko hillside ana anti Akoma achim oda chumasi drugstore obenya bi wo tachima na ko abido depot obenya bi sunyan obi frame sunyan hisi a ko kapeba moze ana green light obenya bi wo takwa ana PC na ko owaso abidro fie bogosofo nyina ko unique heba obenya grow farm Majadro no wo takwa dia ko mensa obenya grow farm Majadro ni bi ato kepkos boachi ansa ana pena wo mankasi mu na ko Jeff Heba social station wa we river phone ko bisa ready obenya bi aka mienu pe wo wa ko broni ana 1000 pharmacy obenya grow farm Majadro no sa na wo tamala no ko PK Gwambila obenya grow farm Majadro ni bi ato wo yo ba mesro hwo mansisi se de be ya awo emo no grow farm Majadro no efisa no grow farm Majadro no e ma ye kama ma ye sena na ya no be ye fefefe ti se Dr. Grow Farm no 0244 59 65 32 0244 0244 So am I confused? 0244 59 65 32 Maybe I'm better how about number which you be sure me the Grow Farm ni bisuaba ti papa be mu obi abi na fe do kan yie no me se o man mi ensa ono de atenganti ode na watwe num baako 0244 59 65 32 no Grow Farm Majadro no if say Grow Farm makes you grow fine. Yeah, that's it, baby. Dr. Grow Fine. Matis yes doctor de nanaya Owusu. Na also de nanaya Owusuaa. Neza mata no one. And crash no na aba no. So crash. Yeah, that's it. Ko Grow Fine I swear yeah afi na ya ba che say course bi ne videos bia. Hey, information we ase. Course bi ne videos bi efifiri atonsu Kuwait iba no. Efiri atonsu Kuwait iba na no in case we be ye mu part 10. Peggy Nana ya. Case we ye be ye mu part 10. Oh yeah. Because videos bi ne ensem bi e beba no. Timi se so fuma me asem wo ho. E wo se police. Ghana police tie ya. Ye besre. Omo nso IK champion nim. Menim baby okọ ne law school no. Because why na adwen say onye lawyer o. Na so na defend ye friend say so fuma me. Wonu ba ye nyamrasem sei. Na ye me ya. Sikenti mpanyifo bebre de omofu enamfom sa abo wo. Nya se bia ni omutrim. Na nkanya sa unit committee nti wonte de yakosui. Wonte de yakosui. A obi anya na dwen se wo besense abrante no eni kamafo. Ena me hu no me ye ma dwen se mebo na mehwe no. Maame obeye wadwuma o. Obeye wadwuma. Abroche no so awokotena ye ne susu no. Eye den ya wonim de na ekoso abrochire. Me be so say abroche na I was in UK and I was living in America no. Sansem fo we di bi wa America. Ade na mokọ horo mo de modi mra so baga na ha de a na mototo mra na gu. So for my abrante be ye nyina wo so bombode wo boa no wo so ni mu. Na nso be bia nsam ne keka kọ no. So for me ade na wo mpesa wo bekasa. Peggy, abrante no. O be ye niema right. Abrante no ntwan ye beba. Reverend Sia apa life. Sani a commander ye ne dama ye minim so be ya maye. Reverend Sia apa life mo akwaba. Ya media. Ene ye se akobo abrante wunua ba. Enkoyi. Ade a waye. Shaking wo. Ade a waye ye kasesia. Videos e ba no. Se kase ye yi videos ne voice bi a enkrofo nsem omo kan egu nanim asibe. Enti omma asundue mra. Okay. Because he say Kuwait we enkrofo be 3 na afre. Oh. Obi nso send videos e free fie honum. Evidence omunim say abrante oni evidence ensem bebre na eba. Enti of mama no ni ne huni. Ye pese ye be ye ne pasa, enye ye ne ye ne pasa, ono ama ne nya ne ho pasa. My God. Onye ne ho tantantan ngunu ho anim ase wa ha. Fi say de aba no. Me ka say producer miaso obe miaso. Ye be bo voice na yi videos no. Kwan a wo de otifie won sem bia obie wa no keka nyina e wa ha enye fe. Onhwa na asundwe mra. Na IK champion ne former unit committee chairman omunya lawyer djuma no mo ye no. Ye ni nya ho. Enkoyi papa enkoyi. Enkoyi. Metimi akasa. Mbacho kasa. Onse Bible kan sembi. Osi enhira
ene opatafo. The word opatafo no eye se asem bi asi onua ne onua bi ntem na ebi a woye nyame nipa nyame honhom ti mu na wo hwe ama asomdwie aye adwuma so hom de ekoso no enkoyi one boy yabo no ye pra no mwaba samo beka se de be ya pepeye ebe ye adwuma ya sa abu ne biem chese ha adwene ana Bible kan sembi oseme dafiase no mo behwe me ekomo de me no mo ma me bibidi me yare no mo besra me ye kenya me som nyina ne fare by anyway so na se wo ye nyame nipa na oto aduane mo obi na aduane na oto ye no o se ka se me na me hwe no me na me to aduane mana o ya mistake. 2 ebra nipa no eyare a ode ne call hospital ekohwe no a wo se ka so ko ode ne call hospital no wa na wo hwe no sponsor no a mistake. The atosu bie mu no enra ye nyina ati station ha ana mo se 120 million afi eba na sen ana kwaye 30 million. Bible say atrofo nyina eja ene obonsam ene ba bi obonsam contain na sipa no esi asori fie ti asori for no ene nyame so. O de ye kwaye second case no so ye be san ba bie. Madam eti say pacho ben afidie no ne kasa gum menim de enti a wa hyehye wo ho sa na wa hyehye wo ho sa anu wa hyehye akata wo ho asan kyekere wo ho adan ehu na mfame anti wuntimi nyu nose mask no you nose mask ne kasa gum mic no mu ye maye Odin de say Ndi asibi pacho ye bie wa no ne kasa kese ma me why asibi me stress o voice ni ye bi ka ho mamunye du nyente won kan ye Odin de say pacho me ndi asibi wo free hin ne bae Ophelia Junction esreso pacho kasa den why ben fa wa no ben microphone ne kasa den eden na do ba hewie Papa ewie dia de me ba ni se na me ne abrentie bi na etewo ana o ka chenso obe wale me ana me ne etewo nti edwuma abrentie ndidi me nu eno de on kan hwe de o kan hwe edwuma odidi wo ye ni honum bi enti kasa me ba to mo bra Facebook live no so na asem wo ho mpacho kasa bie wano na kasa den mame esu ne de emwaye kasa ti be menene wo ho no sori ana o famito nto famito kra mamito nyina yekuro oye den o famito mamito nyina yekuro obutugum pacho o shell ofoso pacho ofoso kwan be nso wana osomwa no de me opiam tumba no so na wayiri mu na odimi butu ona ofabeti mpacho ya bie wano ne kasa den ekoso mprese 3 times mame enya 3 times etiefo de enti a ensem ni bi wo mi bisa na obete se bia me ko deep no eye because me ni producer asem we ye di akire more than 2 weeks ni na 1 week producer mpacho ye di echi se mpacho enne maka cho se kita o chalk ni yie na me kwa wa to break no be 2 weeks me boa almost 2 weeks and in fact and some ne doso and is very deep e ka wo sister no ho te ho a won kasa na wo sunu esunu me enye mareho ba ku sei me hwe wanim kura nti bie wa no ne kasa na etiefo ne aboafo mwa because you can't tell me 3 weeks ye nyina ye wo hospital ho bi ye nim reports ye nim de ye hu enti men kan che me say 3 times say 3 times ama men pacho we di mfie say pacho 19 years we di 19 years 29 years wow pacho wow say wo ba no we di say
Oh, 14 years. Oba no 14 years. Enti wo hwe nyame anim aka che me sa obi betimi mpacho be ma no waware o. Pacho David. Ono na hwe o. Pacho yi ma no menka me bisa wasema just answer. On na hwe o. Oni sika amene neti no rubi so me no mfa ni sika ma na mbusa asa dent na me no wote no. Bo so me o ma uska sen. Edrubi so me no mfa ni sika ma nti me busa no ana osase di sika ma o ma me fa 50 cedis. O so da a day 50 cedis na o kire adwe na ope o di 50 cedis ma na o kire nso ope fufuo. Ana fufuo na ope na ntwi na ma ho ana Simon ayatoto ne ye ma de. Na o di ama me nso enso na me so me de me ho ye den. Ka ho na me de ye ma no se be ya me nim se ma hye be ma o so obe wale me ana me so me ku me ho de ma no ma me ufiri hemfa na ba kumase me firi na vrongo ni ba pa wagu ye ni mase na vrongo ni ba pa ye de aware dada o na vrongo ni ba ye de aware dada o woti wa hunsa even akwala keto akro obi ntimi nyere ni munutu ngum enko so 3 times first one e dey ntina to na do free na vrongo ba kumase wo busuan fo wen kumase oni abusuan omo attack nti wo ba no nso we he on dia menene neti nti wo no wo ba nete wo boy no so bacha o no ba nete wo boy no so on hand dan mama na so we si ni fie na motim na bi me ma hand me dan no so hand ni dan mame se nya mikrom ni pa na ene wa o enen ka mesi usum ne yare a wo yare a ho kra ya mmobɔ ntia ka mesi usum papa wa han wo dan ena be man so han ne dan o se metu ne bugum papa etiefo momra Facebook live abaya kama fe 29 years we di say me te ya me di 42 years me di 42 years na mpacho me mpesa me di 42 years untimi nka nche me ze minyan me di 42 years enamu even sabi yadie yakosu ekuma ekura wo di be wom na me se ma mfa wom a me ma mfa wom na me to ma me ya wo nso wo de aputu to you me can straight ahwe wanim say ya wo de wa na ma no kwanse bumi tugum ase ho nya me de biem fafa me to omreku virgin ma me kame menu huna mi huru asase so me enya me pe man kase de oye no sam kase me ni je ho pande ana odo ba ya mamre na eye bisu okura mambe ti ahokyere be nko maame ahokyere be nko adwuma be na oye ba cho mi botire ubotire nti uko botire na your friend is onkrofo mebo mi bisa wasem enkrofo mebo ba nam sa me yale ntemi nko bi enya yare na asem se enya o yare na obu tugum obugum utunu na akwafa yare na abrel atiefu asem na ye kan sa na ka wo sister no ho no e ka ya bo no me ne na bi labotom e ka ya bo ababa wa no ho no ye kwa ye sisei ye fa ha ye sisei e ka ya bo ne ho no me ne na bi la ye botom enso aka ne yenya nko half ko yenya nhase afi no mba be hye ase wada hospital wati ase enti ukwo tre bo na enkrofo mebo ombo enti ombo saiska no de ye de enti chese mano ya krapa se kote na ye ode na ode fa auto na ye ode na de ahokyere be nko maame ahokyere be nko me pacho mi bisa wasem ahokyere be nko ofose me ontime nka sa asem ne nkyere me ofose o one wo han wo dan e na wo da wo dan wa force o baako wa force o mienu otu ya abu agum me pacho munyi video no mame wo TV no so mo fan to Facebook live no mame eto abugum mpacho be ma na ade na be sa mensa we mumra Facebook live na mumehwa ne to no de aye wa wudidi bi afacha ye mo vancha ye kase ye yi no awi abo enkrofo odidi enkrofo wadwo nya obi anetimi hwe ne ma moja ase ye bie pipe ade bi kura tete ho minim se ye sabi na nso no ana se ye ne to a
ne kokobo nso de me say abrante na ade na be se me say ne be ma na so na nso hwe nyame ni na nso oto te say mo hwe moja na egu fo mo sa no moja so fu ntimi hwe moja efri ni mu empremier nsa betimi ayo say motina ye di say October ya na motina ye won kasa kesi October no yes adu no nti October no je no no na fere na me hu ayemre nam so no wo se me tu firi ne dem wo betina me dem nam se me tu firi ne dem wo ba no obedwane ana me fa ne fridge ni ne mattress no oda so no ene ne radio ana me di be si me dem wo kanya sa akura ko obedwane kura ka me hu bebi wo be fa kura mpo mami October mpana twen ene yesi ebe warew ena ode oto amana mana bu ogum saa no Spatus men to me chok me pacho October mpana twen eden na shewu nkran eden pa na ma wani gye ho aware no pacho sofu bi aka che o se aware no nya bi da na wo free ukro mu ba ye se bra be ware be ma no eden ni oya sentin akani ba ye friend say kwaku a champon pa abusua panyi a champon name ofri atasumaso ahemfa atasumaso santasa atasumaso krom ni be ma pa no adi sabi nyambransam saa no sister enti moja wa pejawani na hwe moja Mami mpacho yesi okasa no wofom omonte okasa nti bie wo voice ni enti ni ye Debbie maybe sase woni be ma ne tena ye di sen mpacho ya tena fro October mo hono October kekempna twini October November December January na okache me say ono wa da 9 pe onu ada miensa o wafa oto miensa na nti etimi ebu egum saa no pacho start from October mo hono nti wuhia be ma na oka so obe ware wona na odo oto ma no so mu oyo bi a so obe fa wa woda ho ma na wonpe o se ayifa o se esi form nti wo gina wa na wodo se esi form chireme wodo se esi producer mon fanto no so no anya na mehwe mpacho sore na yam na mehwe wodo nze si form sese udua bro oya ne se opejina ho eno no mo frɛ ne se ne di ne de se eno ya standing doggy twembra wanim nti wona netna wani animu hoda ana nchim ma no se obe start dia oni wanim na obe fa nti wani baba ho no odi akofa woto nti mitimi tiem se wo pra me wo kumi na me kasa no no de sa amie me kon no na odi force se no ya se mozi ya friend choke me dia mente wase ne se waye baako waye mprenu we hu se bone ne wa abrantie etirim abrantie peso odi me bone abrantie peso odi mawu ena wo san da ho me honhom ene me nana no mo ta machi o ma bie mani a me hwe osesi anye mprensa na abrantie na fa wo brakasagu mike nim me ba cho anya 3 times samaka me kanokra na ewom na atiefuo mo a ya mo wa anka me ne na bila ye ntue botom me misika no o ma bia school ya bia school fees da ye chipa o ma bia school what you say enkwala school fees ene ye de ye juma na de ye because o yonko da na woda ena ye nka se wakwa akọfa ba nana bila cheze nana bila sunyina wa ha mi free efie bedru fie wo fa mpa hu mi no di sun na ehia me
na se me akra ma ye mre me nyu otemensa so obeka cho mani ase edin pa minsu rough so mesu me ba hospital wo bia me kona minsu me say sister fefefe say wo den to mana kata no oyi ne skin pa mo hu ne color uni meme pem ma kokko ne omo ayi ana wa de na enye de enye sremfo de ni bia wani mu no enye de wo hu enye sremfo de ni bia wo de age wa home na me nko time ho mra time me pacho bogum na me sister no wonu munsuo na sunu kra de me de chese ya me sure etiefo ene adofo apomuden chia kese pa ena me di free time herbal center so ye ebre obibra otie me na osanso ehwe me time herbal center ye di nu akuku da mienu ena aba adwaman eso na enu akuku da mienu no me pacho ni nyina eye habama ni ehini nubna ena doctor akeka aboma ode aye time herbal mixture ena time HH herbal mixture na sa ne capsules so wo peye ndo bi ato a okwa pharmacy shop chemical shop ena herbal shop a ubenya bi ato wana wo pendodo etu no enfa won aninchum e wo KNG asoye Mr herbal Dani herbal Fred Mens Colenac baby a yetu no etu no bia benya time yenu pani bibia etu ato merofopa time herbal mixture eye dra doctor kofa edi kan ede ba adwaman eso na medofo se wotie mi a edro we eye dra doctor wasua de doctor wonimu de doctor wasua habama ho ade wakike no bra habama ne nua yi ne ebo mu se kane no na me maame mo me nananom ehye habama ne dudo omu che ne tse dudo no nesi kwa ewo kwansem nesi eja so na medofo pa esi ja so no sori anopa obenum bi awia benum bi awia wonya flick lash ma break time no aba benum bi se de ne ebedi di wo fie enkane tete no enye nei eno so benum dudo yi ebi nene eniema ni asesa ebri ni wo se kwa pepe habama aba betwitwa esi ja so anu asesa anom ebri eni wo ena doctor say mon kama Akoma ento mo yem enu nti wakeke no bra na bi abomu wasua ho ade nye so sori ya eno ye sa adwuma no doctor sua ho ade ena wode aba adwaman eso ya to ne din time herbal mixture medofo se wo pe time herbal mixture ni bi ato a mesefo ni twem e wo ba bi eton adro bia ma me fa doctor number no ento dwa eni doctor ntwetwe nkomo jinchiemu abro mi die eso bisa question bi opese obusa efi doctor wo ye number no eye 0244 0244 417 669 0244 417 669 kaise edino TIME medofo part time herbal mixture eye edre de to malaria ase enenso na bo me pa eye na me ka se sabre me maame no mo wodwom omo ye deini obi dre me ke pagya ne niema obi tini ye tu abebo na me no obi ka se obant mo se bi me for later esa se tini ye tu aba abebo me medofo pa na me dwen se na maame fu bi ana se papa fu bi a omo wodwom nso no ede no mo nso FM wodwom enam se maame ya no de obefem na nso se obefia me pacho koto time herbal mixture yi bi enonom esan say enso na eboye no eya na edo ebi nso eya na nso ekira sem sabio ya na yare edi ekire eno ntime maame se wutie mi a me kan for time herbal mixture edi amount say simple sabre ya enso na wono awia wo pose chechecha asoma obi no nko pharmacy shop baby eton edro bia na koto time herbal mixture yi bi enonom boni sensio anopa awia ne enwumre abra wodidi awie na medofo pa ebeboa wo ama yi honam ya honam no yo ne ha popo a atiesi usu no ni nyina ebeko ensu to bre e na yatiesi m no na ensu no eto a epai entontom na entontom so mai to se sabio kube ensu to apetampe ensu anto apetampe jane da entontom epai ewo ye man Ghana hanum se sanse yenye mosquito free na entontom so obedi ni na dodo wa asase so a na no aduane ejina nipa emoja emu na entontom ne beka wa me pacho ochu moja no ama o poison ye yade abodi mu nyansafo kire se sa poison e fe no plasmodium parasite na sa plasmodium parasite ne bu ro ni padua no emu a ewura ni padua na kwa ne mu bebre kodi nsemoni wom titu ene yen red blood cells no emu esan se red blood cells no ene
enema bi wo ma ebo ye nipadua no ebo nipadua no ebaye na so say plus modern parasites na ni ade na no ade nti no etimi kodi mu nsomone afi na say enema pa na wo red blood cells nim na esay sana na afi eso abahunu ama nipadua no enye bibi papa bia ema nipadua no eno na wo ma na aba beda wani so say yellow wo ma say wo nema ye yellow wo nsa ma ye yellow obi sure say as why ye ho ye bi se bi wo ye oba bebu sa da wonyima na so na wonyim malaria pompon so ni bi eno no so wo tie mi amepa cho edro ba akopɛ ɛna obetimi de to malaria no ase na edro no eye time herbal mixture afi etimi ja wotipaye etimi mo wonum to kura wontumi enedie aduane si wanim ye di mia wani di ba ko di mienu no wanom nsuo eba ne se mawre ho sika da oboto mpa so okon no aduane me do pa aduane wo honom ye se di house mintimi enedi wabo akọ ho mabekọ akodu fios menum atumi ntumi enedi be ma se wotie mi a ababa wa se wonu aduane we na se wontumi enibia me pa cho wo hia se wononom time herbal mixture na ate wonum ama esan se edro we ete wonum ema wa ene wo bekia wo suntem te se dade bena na wasan kwan te se abrema watu esan se aduane wo yi ede wo bra no ate wo bre so aba be ma bo akọ ho ma no ate wo bre so aba oba wo gina gya no ho no aduane a na wo so ate wo bre so aba eno nte wo so wonum te na wotumi edidie obi se me ba ne free school ba so wa yesuro ha na wa ye ne kire se entontom akọwe no wanya malaria eno nti ama school mu aduane na sa aduane ode kọ ye no kra no wontumi enibi ma me da biara da mbetena me ka se oba tan bi se me pe me ba na disua pesan se me nya ne sa ma me di kai pa wo ba na pomuden mapa esan se woni apomuden e mapa me do fo pa wontumi ensua de e ma wonya se de wo ye de wo pe no eno nti wo ba no wodi dwa e ma na no ato time e ba Mr. ni bi e de ato ne nua ni ma na se ne niema mu odidi wia na wanom bi anopa ewia ne enwumre na ebeboa no etu malaria bi ase ebeboa no metimi akentene ne ho na watimi atua ade obi so on mo se emani so ebru me wani so bebru esansan tontom no wakawa sa moja na awotwe no waltim se na tontom no kra wa yesai wo betwi moja ma so wate ama mani so ebru me se wutie mi a me pa tontom ekawa wo moja so ete afi na no bro na ode bowura ni pedua mu no ekodi moja ne mu ensomone ene ma moja so te afi wo hon ma no wani so ebru wo moja so ate awia na ebeba ni edi mu akoniaba ejanwo adwuma na yeye no me pa cho emu nsunsanso bone ene se de chimato eba ye moja no eso ena wo hon ma no wani so ebru no se wutie mi a me kanfo time herbal mixture ede ama obi biara o ye janwo adwuma odi awia ma akoniaba nipa biara a wote ase wodidi enom edi awia ne mu akoniaba no ede wo hia se wononom time herbal mixture me do fo se wutie mi a obi se awote me na eso ede me hon ma na eso de me hon ma na awode me enye se bia na awode me e na eso de me o adana awade me e bia sima ba akono enche na eso essence edeme mini padua no edi adane se wutie mi American for time herbal mixture edi amount ebeboa etu awobia se edi amount na obetimi atiesi sabe se de nsuo no esi ye me se obi pose chechecheche obi wa adwuma ope kwan kra me apo ama na ba efie esan se awo atiesi no so me pa cho so otimi ekentene ho me pa cho ma oni padua no mu enye hye edru American for edi amount na mani padua no mu aye hye no awo so awobiara egu ege time herbal mixture obi se me brena me koto ho no ma mentumi enna adinta esan se mani gusu sa na ade achi minima de kro me rofo so moja so te a untumi enna obi se dia na menya ebe ma me moja no menya metimi ada me rofo so wentimi ana woni padua no ebre ade achi a wonyare so wonti apo na wotwetwe mu basa se wotie mi a ebre ni padua ne gina home eye bra wada ade a enya home ewo ni padua nim eye akoma na so ni padua na kwa ba bia ka bia egina home eno nte wo so otimi eda na edura me kan for ede amount na siesi hormones na ma wotimi adaye eye time herbal mixture me rofo pa entna se enka se enne mekwa akoto ochina mekwa akoto enne ochina ndako pena yade no aka wato wo se wutie mi American for time herbal mixture ede amount se nunombi na ebeboa ama enna no watimi adaje wonso a wonanti kakra bia no wabre wakoma ebo se periperi wode ho enye wo esan se srade bone adroso woni padua no emu nipa bia o ye wo srade we ni padua no mu edada enuane ayedie enema bia no nom koye ni padua no emu etimi masrade edroso we ni padua no mu ankasa ene yes we nya liver problem we nya kidney problem yes sabio wondom bibia na sa otwe bibia na de sa ha no eba
enene no konoko niema bi won ma yedi a emenya sa ho no enuane bi won ma yedi a emenya sa ho no eno so se wutie mi a wo hia sa no nom time he ma mixture na eboa na efi bi a ewro ni padua no emu no ni nyina efi ni padua ma onya afa wo de esanse yade wo hoi eja obi benya wa na efi yare mebre no aso je doctor number no ebiem na ne doctor ntwetwe nkomo jinchemu abru mi de eso bisa question bia number no eye 0244 417 669 0244 417 669 kaise edino TIME abi enami nwana wasu amamera ho enipa areho nyamishra onso abi producer enya na Facebook for ne say ena standing doggy Tuesday almost ena standing doggy Tuesday mema ne buafu papa era asibi Owusuaa tisa obi wo Facebook Empress o say asa wo kata niema so ma bema no o pesa o kata niema so ema bema no bra wanim wada ma bra wanim nema wo voice ni munyedu obi sa asa o pesa o be bie niema so efise meme ka say nananom ayi a kire me say enyem prince anu afa oto no afa waje atum so ba ye o so afa wachimiensa adenti na asa o cover bema no up asem na me ntina mi hundi amenka pacho kasaden asem ben adena me ntina mi hundi amenka ami yeti ase na kanokra bi ewom efisa wo ba ye ntie wa asem kra ye de nimane se ben ma bi ebu tu ogum na ye hwe ade ni de we ni soso ana me na bila hospital ya do koye abrante no wen sisia momu demo ko ye na nso nko menene kura na fama nko kasadin ana odi sika ne sene ye na me frem no momu se monje na modo so na hwe na me gi sika no sika ne ya 5 million ana Tuesday me ko ye je me to wa nu anu no boy na nsi wo wansi wo kura ka se bi obehwe me ni kura mpo na o ka se ndro no beto kura ma me ana me frem nti di aka ne nyina mu na mu de ko na ba nyina Friday no mu yi mi omo yi mi Thursday na me friend ka chense ni omo yi mi o me friend kura onfa me friend onfa na me da ho ma de chi na me friend ka chen na mu be yi mu firi ho no me pacho mi baby sa wasema ya kasa gu mic no ye bra wanim na ma atiefo ene ahwefo enhwew ache me ka chiro se abrantie no se sisi ono wontam nya kama enti na afedie wo de asem na banka wo mfa asem na ma ba che ya no kure de enti am di asem ne ba na nko odwane enye se wo odwane me kire se sisi wo so wo mpa ubiem wonne wontena biem no kura na antro ende ya no kure se nko na obetena de anka wo na akoso butu na gum ya nese nko obekumi o enso se enye onu enye okaso onu ujaye na woto no yesa okaso onu wejai ni mom na afede wutu anamo eden na ma wote ho no eden na esi hu kwan se ma men report to abrante onim se etia Ghana mra onim se etia Ghana mra se obefa obito na se ogitum se bema no onfa woto anaso otisi abonti na onya turumu bi eho dwo a wo mungum odo benko me ko kan na o ka che me se ye yi me mata ni si wo emu na ni nyina ye ma no to na o mo fa eni onu ni nabusuafo ene fa nkrofo to enye me mata emema nyansafo emema omutim mo bo fom emema omunim nyansa enim sania ema setia no aya tete omufia entete ye mmowo mo no emema ntete ya kwa mo hwedie mu no omo mfa turumu ehonom sabie bini na firi hoba enti onno ene na busuafo ne namfofo omuti abobo fom omo na omo fa ema to enye mema ye yimudu a emusen abusuafo ababa we ba ye me na bila
ne mpanyimfo ye hwa ani soso madam Faustina Minshira ani soso spatus kra de odwane gyaye no ogina kire no ye kọ ye de no kọ ye na se ese ye hwehwe abrante na kire akwan ye de fa abrante ne se ne nkono ade no ho beba yiram obaye no hu se as a attitude bi ba mu na fe de friend wo mfa ne ese sa commander ye chia we wi askwa commander ye da wase chief supo a champon ye da wase district commander ye da wase power asokwa ne ekwan ne ese papa asema abanie now chief supo ene ye kasa ya ne agi abrante no information ochirim enra nopa ena chief supo ma ne mrante no mo ka mo hu bo mu ena mo kwachi abrante ni be hye anopa na abrante ni twirim ye ko yo dem maame enye wo hu pa na ye me mobo ena wo to pa de aye ena wo nkwa ne ye pre a me donyankopon e ka nananom nan se nka me achew fi so ofo LGBTQ so abraye nyam pass law no ka be dem 3 years enu ye hu mobo ye plead am 3 years eden na na esiw hu kwan se ona wotena no wo ye osa wo mpe no wo be report no wo be ka kire panyimu bi anase wo be report na ma police anase wo be gya na kire kwan die eden na hye wo nkura na okoso afi wo toma no na wa wo fufu a na ntwina ma ya ho pagi die opani bi asande ama na die okacha nso obe wale me pagi what one saba adwuma ne what the one saba kamba so di dwuma bi ma me pa awale ba cho ho abo ho so wo shi abrante na wunya ba ma bi antwu anokura me shane na me ko 2 years na me fa me ho nka ba ma da ndi e ho de nko a wenya de emu so tetrete bolobo onfa nwo onfa ntwim owo se woma wo se ne owo banche dindin fufuo nti na ya ode ntwida nko anti na hunu so ne uja ya besa tena 2 years and so wenya be ma nti ade na hye wo nkuran ajo kwa ode me fa se na mani amba mo so se ono oda onka nche o se bia obefa woto nto ono de hia so baka se fa o se si fo wana fa o se so table no standing na o se so table na o fa ono afere wani baba ho na ode afa ho ono nti afere se mitie ma na ode force na ode api ono kasa ho se enkom let o so ho na no ye de na etie ma hu so bi bisa me se opese o che sister no ska no kwasem ni yehia momom emoa ne de yehia bi pa bi se ka ewo no ho ete wozisi ano mene producer ya ye bia nso size ya ho odin sa momoa yen ensu oto efom nso odin na nso moa ne ebedwa ato am yesre mo ada momoa yen mepa mcho mo fa ne to no ento ho fi so hwe de ne tu ya ye ya doctors ka ese ekotwa scan fi se duro bia ni ho de aye ne de eden a ye be no operation eye den a gise ye ne surgery because de ne to na ye no niema na ayiye fri ni ye ma aba no aduro bia ni wo ebetimi apia san akọ hye ho aduro bia ni wo gise surgery na ntietiefo ne ahwefo mommo aye na yenye sister yi nkwansi ho ye se akwala wo kọ ho enko ho wakọ ho se bia bo aten aka no ye ntimi nhwe se won firi mu yaduro na ne ebepede akyekyere so amaye timwada roma mommo aye na emom wo ho to wi a memese meme akyew anokura be ma kura si mi pe kura me nko se nya be ma bia anya be ma wo kodam me nko ho ye jeli be ma ni wie se kim na se wo ho to etiefo ne ahwefo boaye wo de mamfa number ne ntu dwawie pacho betimi dia fa 0530 kitwa bia nso a 10 CDs 20 CDs 100 CDs dia wa ho odin betimi bia kon na mahina ye ma enti wadaroma na nabila bakasa ofa we de mi hu sada 0530 507849 0530 507849 me pacho edini beba Akoma FM pacho
o de fa so anyankopon obehira se ne moye ma ye sister na ade atua ne to na monya ne sa maye Isaac Bafo Asante ozi me manim tu ni che no Francis Alandu Dako ose guy no ode ye juju uhu abrante no kwan bi so na ye ohu bibi gu ani so ana asa fere me ni baba mo so na oho ne de no wa fama wi but o fama ni me de me ni da mo so but me to sa ne de odu we na me tie mu a fe me ni baba mo kura na wa fama wi ma no ho nyina ba odi be gu odi gu tunum but mo me pande ne masa mo wa ko etiefo Nana Enyina ya boto me de medi ma were ho awie Sadam ba odi sun mehia me medi ma were ho awie chese inu abe oba ha no mo ifiada enye fiada etwam yo last week da na oba na ifiada me ni di nkomo nyina awie no na me gi abranche no number me frɛ me nya no nti ekire na ono so frɛ ye na me di oba yi ho nkomo am kire ne sɛ adwoada ne wo ye bia ba bia wo ko bia wo njai no mbra nti wadi no kure ebai oba so na abra abaye nso so aba na me no nyina atena ase na me anim ni nenka sa adwoada na no pa na ka me frɛ police no be fanako na ehɔ na obai eyi mfoni ne kire me a so hwe ne eyi o TV no so na ide kire manfo na mu hu ne black and white sani amogya ne sitini yentimi nyi o TV so ewia we man yi every no to abatte ade ne ehu papa na ba ko bi ho no e video wo hwe ne se hu se mogya no esoko enna na me ba so mo fanto so mame na asusu agu fom na wo kire se mogya nko ne gu no e wono to na eso ne sa ko sana me ka say as a pipe ya bi yes ai enti ena esoso ane nyina mogya tumuna wo fom nyina mogya free ne ho na agu fom na me nhwe enka se story nti me nua bai onko sa wo hawe mu nti me hye ma no se sad brenne mu no so pese ma dwen esese free chira mpese ya chiro so na de na yi ato ho yi ade kakraka bi yi ato ho de dan chen ho no so ye den abusuafo ade bi yi da ho ni nyina free sister yi hu o ena yi apie to ho no sa no se ye nim nti na me ka se me hwe se yenye story no a ebeko ko fa Facebook live no so be hu de me kan enti me sha branche ne se on pese obenya asem a bra me guso kasa na no on fa ba ya nimpie on fa no hospital enti ya poor program wi Monday no be 4-5 mo na sister frame se bra no wa mfa me anko na o se onisi kenti o chena dia so gu nyina echi nti man ka hwe na mka se nyehwe o so o chena ye hwe no chena nti anopa no na o frame se wa free fee a wo ko na brante ne se wanya adwuma bi o ba bi o kwa nti wa send 5,500,000 Ghana amano so on fanko ehwa na me frɛ boy no se daddy say na esi na ejanka krakra nso ne no bi benya de ahwe no ti me so on fanko me mfiri ho na me ba me fa ho na me se nya hwe Jordan no brother na o wodi ko hospital no oduru ho no a no hwe ne condition no na se de mbeti ma ya nso mbagina to ho to mo admit no na doctors gina no so hwe no a enti within by say 2 hours de na sa 500 de na se wie na djuma ekoda da na akade aka free sabre na abaye frɛ no a wamfa mesimi to aso frɛ na wamfa ti ukweda no pa no fa me call me kura de se na eye ma ahometinti me de na me mpese meje fon no enti ofa no ka kire me se obi adwuma na okokoye no wantimi ama odaso ho no nti awie no ekwanwire ho no beba nti oba akwakohwe na msemate sister free sa ukweda no nyina branti wamfa me call wamfa sister iko ya wada me frɛ ya wamfa me call wamfa sister iko nti ya wada no me wo ha na ofa security ka kire me se sister bia ba ha no hwe a niema tutua no say do hospital no na ka na me hu ni pakro nti ogina gate wonum na no na branch ne se ne 300 cedis e ma no say onfa
enkoye de odi ba nti na say ya twere drama na duro ne 4.5 nana meba enkrofo a send this canibi anti ya damase mo am send bia ye ntimi mo din ebi nso timi ka se membo mi din mu nyina Yesu onhyira mo pa na me aduma ye be list no ni abono makoma wo pesa o send so number ne 0530 507849 0530507849. Okay. Enti doctors rehwe no na eso ma enya nuro bi a on betimi di ato aso ahwe nti umtwero ma no na 450 Ghana cedis na branch ne say ni mo 300 ma no ti akire yi na o ka kire say anso na mso de 150 so na ko 450 na o sare call back to the hospital mo de hwe no nti ne Friday no ti me fra branch na akora senka omra ni ani nyina ntena se na yen hwe hawa e kwa koyi na free ho no ni ato aso me frɛ wanfa Saturday me frɛ wanfa Sunday me frɛ wanfa ti Friday ne kokoyi no ebe ko fie no na ne Monday anopa enra me ho no na sister frɛ me sɛ waka kyerɛ ne sɛ ono adada na mana be fie na konfa dada no sɛ obi abesi na chi wo fie sɛ wo ma na dwuma nti ono de onu sɛ abaye da so da hospital ti wo ye fast ko fie no ko hwe ne pakro de adwuma ne bre no to ko na sister yi wo fie hono wo kan kire nse ye ne ba be yi na kuma efenfo na ba be yi na free hono mo and at that time no because no di can report to case no police station ti na o mama na number se oba fia on free ti hona na no free nti bra no free me ne so free police phone dada ti me ni am ka so okay ma me free ono ankasa me nkasa na di different life free no no pick ya na am kan say masa na no ma me say si form sa o say what's my academic ngo na hwan ni na mbo mi di no so daddy fa chem na so da bi nya fa chem asem che so ayo de so wo mfa me ko bi ko nim nya wo ye o di boni why na adwen sa branch na si boni kwan so opa cho na ade ya na mse nya hwe sisi obi hu ayi oba no sanya ne condition ti nti se wo ye ne den na me de madwen minim se a praise for nam kwan so moko ti nyina ye de kasa ni sa nya ba gine kakra ma wakafie no se wo koye adwuma bi sesi ye nti no okọ ya owie ya apẹ no obeba hanom na ye nyina ya kwan fa so a ya behwe ni save situation am smart nti ne wo kan woni nokre no so daddy we de medi nokre ni be 7 minutes no sa frame say daddy me wo hanom na police phobia ba so mu free askwa no so mu hiame nanai mi nim say baba we asemba we di akire saa na owo faasi den waka akire no oka ho bi minim sa me kan ya wo se da bi unim sese ya idie ye manu ho kakra situation o mu no ese ehwe ne solve wie a ya chena se ema bebre komo twi a ese etwi no ema bebre ya sa de no kasa ese kasa no ene ne ese ye no bia no sa bra no ebetimi ya se ni condition mu ne me no ka say agogo government hospital ye crime say Kumasi Central Kumasi South yes o ma bomodin ahwe no na hwe o ma hwe no eye moja etu no ani moja na gusu nwini no anu no ma hwe asia no na wo hawo nan kasa de da so hwe ne to ai timi no ka say so kokko chas can ye ko yin kura na cost yen 500 and something minka yem say receipt no ho police for kokkoche no o mo na dom ka akoye petrol ase etua petrol ma wo mo so what I say me no ka say say doctor sign form doctor's report eno so yen ko ni free no mo kwa kogina so ne asa akoye examination you trust can wi a me ya hwese we ni surgery no na so try ya be ni sen why na be ye o kan sen e ka da baba wa no so o be kira wonim say ne eno otimi atena se ye ade na etua no to no I'm telling you and now yes sister ba kono de no de bibi na ahono na abayesa we ni de kuro na utimi say ye kokobo na nya kokobo no enya kokobo na atwea ba enya kokobo no nkwan so no kakra intestines kakra te ho intestines kakra ete ho o de opa ye kwa amane nsanko yi ne hwe enti na ye de ye wo ho se ye behwe apɛ asomdwie ani ahoto
na setena pa ama mobrofo ti yenua bɛyi ɔha owo mu no de abedan yɛnhwɛ ne yɛmmoa na ɔha no wie a ɔno ankasa nipadua no yɛkyena tena se na ne yɛsɛ yɛ no ne yɛyɛ no na abranteɛ no nso deɛ ɛno a mete yɛsɛ onua bɛma kɔ police station hɔ ɔkɔkɔ blemu abayi sɛ adenti ɛna wama boy na ankasa amfa na nkɔ hospital na ɔno ankasa kɔɔyɛ na mesre nipa korɔ no ɔma manim ne minim no mesre no so ɔpɛso ɔte biribiara se a ɔmisa ne nua no mo ne abaye yinko na busuafo na etoto ayampia ba no ye be ma ne nua ye twɛn no ɔmrɛ fia ɔbɛyi frɛ me sana no ka so ɔbɛyi attack ɔbɛyi police station ɔmrɛ fia ha so bibi pɛso ɔte ne mu yi a ɔmisa ne nua no so nua na nka no kra nkyerɛ na ɔpa ɔmrɛ okay ma wonto no ɔmfiri fiti preoccupant kan ayampia because hwɛ police commander ɔwɔ Asukwa district chief super champion ɔno ankasa me de niema bi kyerɛ no hwɛ so say Jesus so ɔno ankasa no ɔse nana ɔda fashion mensa no ɔno ankasa si mu so ne nsa ɛde ne call dofsu ɔde kokɔhwɛ mu sɛ asɛm wɔ yɛ miama sɛ mu ni akyire ma me na me nhyira no na me anim ni mani bi brɛ ne mpia bonten na memma ne bi nso di nsɛm hunu ne yɛnte yɛ se bɔfo no de nam hugya so nana sɛ yɛmfa yɛ nan yɛ nsi fam anka baba we kura bɛma bɛma na fa no ho adi nkokonya ne hemfa na akye no ɛna me san so me kan yɛ me hwɛ sister no a broken heart wom enti na me bede pimo ne sɛ ɛyɛ me sɛ abranteɛ no so wɔ ne na agya enti na afei di ɔpɛ de ne famra kwan so no broken heart wom sɛ nka dɔne da so wom a nka onyi bɛma ne ma onim omodi nkomo pen enti na asɛm na aba ma omu fie wura atena so me pacho ansa na wo be yi ano no bisa baba we sɛ abranteɛ no opene so sɛ kwan a yɛde ne fa so nyina opene so ana broken heart wom odobra no sɛ 2 years obi ntwi ne da nti etwi anim twi achi a wo fa kasa ho obi so asɛm otiye ya no mo ani dia me mpani bi nti enjeli no baja yema police fo mfa ne mfa mra kwan so baja nti sɛ ye jeli no a wo ka wabɔ ha ɔde afam ni ade nyina so bɛ ne den anu so ya no da question me pese wo yi ano baja ne mesra mo hwɛ kwan a mbafa so ambɛboa me ba mi firi me pa die sɛ me ka sɛ be mesi me pa me pene pa die ɛno de ɛya keka sɛ me kwa me kɔ madam iyo ma bro me nye nana akora free be almost 2 weeks no be free ha no na wa ye me sɛ na busu apani of course hospital bisa no question me no bisa me na de meka odi ya answer ma doctor nana ɛno no ye broken heart asɛm ɔdonna asɛm ne ye ka ko si sɛ abusua nana meba wo se ufri de mu free a ɛna de wasɛm na aka no kan biem na mintie mema kwa ma mempene adentia batena wosa adentia na se mema na amne ne ba pe no odin bekwa ko wie bonu mu die na metena wosa kwa na me wa ho to se ne se mekom enti se ntwie no mpe biem baje na bi bize kwati afro ofa ye masho ma mimisa na de na afono na afono ise na wo ka kire wo fa se o beje abrantie na abusuafo sika bi na so oje ne se ya abrantie no nyina abusuafo nkan se abusuan do tua ma na de a ho de abrantie no ni nya se krama kaka o de wi ne tua na ayi police ni o mu panyi ni busa no se asem na me de ba ya nokora ojutum se ya nokora o fa me to ampa amma mu busa se die ntina wo ko fa no to o so wo fa me no but na me mpene but onu ni ye mistake na ko fa ho ana police ni busa se ade a wa ya to aso no we ye mistake na we ye enye mistake ana o busa se se ade na maji afi no wana se maji no 1 billion ana o busa se o wa asem ka wa tena wodi wanti man ka hwe ana o musa wo ne tikode no ko ye abranche na de adwuma oni cha na fo na etu nsuo na wusi ufie wi ana wa wa ya de meter bon wa light atum o electrician and o sanzo ye nsuo na 1 billion no hwe obenya owo bi da ho hwe na brabo ne ye ne yobia obenya obi on ka no kwanta be din se obehu me din so obehu
Enti nana sebe mpenefo se ba akofo nsan so nyame ni kata asam na okaye no yeguso ayeye ya famudie aba no ayemfum so pi no kofa hawo yaba na so yentimi enni mfum so achi na yenja no sa se de be ye no enye no nti yeguso ayeye na yetiefo so adawro ma ne betimi yetimi ayama na kusi nti se na wadi ka akire mu no ketu obi enso yemfa support ye nua ba akono ya sister no wa ngoma so no so no de nyambo a ifiade edi anim ne ekoye surgery no ibuku appointment date ni si fiada ebe 26 nti no ono no nyambo a Friday ana papa kokojiko no di lie so the confono choko woni pegu onya agro ya no se na tie bia no yetiefo yensi wa so ewo ho na yebemu wo hu ono wo ho na we so ho ni na kwaye to asem ya me se ade ba kwa medwino menu aba we ho na me ofa se hu ye kwa ofa so uja na nan because e kura wo ne to no aduane nso de yefunu ya dapafo twumu tan obegene de wudi wie nso a honam no ne paduane fa ne opa de aka no ese fa bebe se ne ko ne kwa be fa so e ba be se na ko no ho na medwe toilet ne de miana makofa to kwa ye green ash na no se be ya me ko toilet kan ka so de we den se toilet no e kamia se e ba sa na toilet no merane nti se e sa na makofa to pa ye green ash no na mayi 4 na ma no se be ya e ko toilet no ma jo nti o kipu bola we nyina wo yam anu se no sute ekun tipa ye ni koku na keka boso because the chrono susu pa de nyame ni ya se nyame ye wadom ne se ben suo dia be fa no sa na de mu odin a be de na pia fa ha be sna ko on say ye black and white nti ya hwefo ni ntimi hu ni ye ba ye ne hwe color din de nim se ne eti ehu papa ano tin na mentimi anhwe o se woni akukudu antenance do no antenance de so no ani so for so ntimi anhwe ano di e na bibi se so nyem paibo Debi na me ka se nyame wo ye nsenchere se bia na branche ne de bia na branche ne de ye ni bibi sania etiefo ne ahwefo comment no a se bia branche ne de ye bibi de ende anke betimi abompa ya ma na ba we ni de ye odo fun masa odo ne ma ne de ye na me ka se nye broken heart e ba mu am ye sure se nka sister ono a be ye self medication nanka ono a e hwe sania obe ya ma ne ho ato no nkom onyia branche ne ma ko be katakata ne mfom so na emom broken heart na ne mintimi no ntena biemu no enu nti na ama sister Akoma aba ono nso so e fight for ne nkwa wonim say na advance nwe so si fiura mpo be mfada na mana hai abranche no na se waboni trim so obedi sister ibone nke wo dwane ano no na ade e boy say sister yi fast na abranche ni ono nso because we na ne wo ntina ne kiso no ho ntina mattress ne wireless ne TV ne tape so then wireless wa packing na kogu ono ndem TV no fiura ho wa yi ni ba say dan mo be ye hwe nti aka so betumpa no no mistake okache me say ono opese woko han dan wo efiri agogoduko atonsu anam say adent na me no nyina ate ya wo baje dan nche ya fere wo so ko han dan nto ka sa asem na so no akware wafa no ho adwen na esa ndi a nto wo ono okache say wo tukwan nto wo tukwan no di 50 cedi na say me sem no ko ye nti me friend na onfa na msuyo na papa nya hwe nso abone se nya hwe na me pese na kwose sa na de sikis no wo mo na mso ko yi ni am ko si me dan mo na me pese mbisa wa asem se wo rent dan na edi sen me je dan no mo 1 month no no so bae ono no beto ho enti ebrebe na mo shaase yese mo twempena enu ni October mu wa enti mo tena afie ho di sen ansa mo twempena tena ni baby wo han dan ni di sen me han ni mo 1 month ena no bae enti no ono so betena ho no after how many months ena mo start se mo twempena anche oba afie ho no oba de ade tie no ena ode pes asem tu ode tie no ka chen se ayi mo oso wo mo wo ho na Akoma de no anam se ya hand de gi se wa wo no ana ka chen se ono wo mo wo ho ntime beje mo no ye den enko sisu man ono kwa na ko so me ba nam so no ma me am enko je na ka cha kwan so wonjai
na me ame nkwaje nti me koye na apamu no da branda no so me brada mu obeji sika no ana muru adem no ka punu no lock ye no nti oye me de obeye ni wie no ka chense obehu mu na ni ji mu ho osi me pa anya ade amepene ntina ana oba de open na se wan fa na e wo si ni pa on pene ntina ma ne farm no nti first day no de wan fa woto first day ndia wan fa moto nti no na first day na nkasa no wo shell na ono wo dae nti aden na no no one report no se na wani nye ho a aden no one report no se mama me ho kwan se ne me na na wa hye me ene me ada nti na ohun se bone wa brante ni tirim den na ma wo san to course a ne ne tenaaye o hye mo bo ka chen so be wale me so wan wale me ade me pe bia me mfanye no asem ono akasa kan no onta nam sa metina wo cha na ma fa be nti de no yem sa de no kura me prae nti etosu biem no ofa me bia na moje etumi oyo bi ase ono enye ye ne na yim no hom bentem nta etoda asa ofa me a na ono akasa bra na oji na home wi na osa we de ebeto so fe na moje esutumi de nti a mi bisa o se obetena afie ho adisen na mpese me hwe se uhun so ne oba bi nante kakra nso ne ni gyae na obefa wo oba ene die asem o ka cha me se odi kan na oba ba ko na edi kan eti ama oba ne ye ne neme bi na ni njum bo no na wo ba ko ana ma ne gya no ana osa ko fa ba ko bi ana no so awu mienu but oba ne ye memasem ana ma ne ye de ajo no so nti ba ko so fa ono so free sefi ana so ono ne eti ba oba no so ye neme bi a na ni njum ono so yo bi a na ni abropo oba ono ne be ye de betena nti o ma kwan o so oba we no so de no fa so no onpe oba ni biem nti obehu mu na ni ji mu ho nto obe wale me se wan wale me ade mpa bia me mfanya no nti asem odi etum tirim no Reverend Ngoyi Bremwe okay say asem we ayare hosem na mesere say say wasan kamni producer adwene ho ansa o say omo a omadi kan send bibi ne yede omudin etudwa se de be obi nso tenchen a ebetima hye ne nkrane ama ono nso wasende ne de Bible kan sembi o say oba ho kwan eda bema ho ana bema ho kwan eda oba ho na sesi a mehu no say unse wo hwe mogya ya efri oba yi to eba no a na chese oba yi ono no onyane period mienu baako enam nanim ana baako nso enam nachi etinominim ekwan a se opese ebi Owusuaa pad ana yi bi hye na se akwan ofa so de hye na eyarreho sem pa chese oba na obehwe said the sister not to any moja efri na to ye de ahwe video no na me kra me ntimi nhwe yes me nua ba Peggy ana ono de ono no na dwuma mu dada nti wa mia na ni hwe yesra tiefo ene adofo a modo Onua TV ene Akoma FM se munyina mumra mu na ye moa ye nua ba no na de ebetimi aye amenenya na hoden amenenya na hoto no chese serious na medwene ho se operation no kra kwan ben no mbefa so aye no serious cause said the niam asie pie free ne to ene ade no ha adwene enti yesra tiefo se obi bia opese oboa bi no ekwan eda ho ana last time so omomo Sunday maame na bibi etua na to no say producer ye say ya de woma kanidin so ebeto aso me fi say din no so ba ebe show mo nso nkuna ne ama ohuno say ade a woye na aso Akoma FM ene Onua TV fo ani a ono so de ese so oyi bia ono so obeye ya dasi abena fa me kodwa so Baby ayedru ye kodwom na afei aboafo mo so yasene no yabo wo mu joten de no ho dahuro ama wate agbozo herbal clinic sin fanto wanim sada Roma yade na ejeje wo ma wontimi nkeka ho se de nipa bia na yafo ni chemu wo maso ye nyamedum nsunti wo mo kyerese hahaman ko a na mu didi dwuma wo maso ye woni aye dwuma wo ho no so yabene wo mo eno nti wo ba sitie kakra na de gidie kakra atato nyaminti ye de hahaban
beka wo ama yade a ejeje wo no ebetu e de afiri nipadua mu aya hwe kira kwan e wo Kumase de chemso Odi Insurance Junction ho enkran so a eye kwashiman bomode ne ti Kumase fo no ahomemu se de be ya obetimi ene doctor atokese 0553417752 enu ye Kumase de na emu menkran e na woto nkra na 0241750282 afei ma mefa wompie mu e wo N17 Lounge and Restaurant baby a ye kwakodi aduane pa etise fie de lunch time minim se wadi kan edidi dia wunya ni di ya bomade na fuani ekiremu ewo N17 Lounge and Restaurant na ekwaje enuane a ede enuane a akono enuane a ye de serve a utimi se efie ene fie ankasa mepa chofofo ye obi ewo ho konkontenu face the wall no eno so ebi wo ho banku wo ho emuto wo ho toza fi kakra ampesi kakra acheke kakra opede ya checheche na se ne fried rice mo ene jollof no so a eno so ebi wo ho wo mo se enka cho se pastries ahodo ni nada ebi nso wo ho se ne meat pie fish pie cake ahodo etese pastries no edos mimo boso wode afoni ekirem ho ne kwagibi edi ya wa conference hall kese pa ye de efa ahoho a wo mo eye social event bia enti ya afoni ekirem ho ne kwagije hoho no eni Kumase ha ye wo Agrek Junction eno ewo kwada so kwantempon so ye ye adwuma efiti juada ekopem kwasiada me facho friend number yi efamaye na ebuki wo stance ewo ho kwa yetimi ahwontem amwasore 0530668585 and also say 0542787278 aya kwai na bibia enye kama na se de weda no aye no wanhwe yi ankeka ho a 1 minute bia na yade enemo enuti na ye comfort time herbal mixture ede amount se wotenka ewo nipadua no mu se enema nkoye ebi kura fe na yade no epese etwiniti a entena ho ema yade no enka wo ento ho ansana wakwa kohu oduefo enuti time herbal mixture de tisi adro yenim ne dada bomode ne kopɛ adro ni bi ebobo na redie no nso emfa ne ntoma pa emfemfra 0244417669 0244417669 yako grow fine hair button e knia kwa kwaji mojadro ni bi anom we mojadro we nya se ba be hihye nipadua no enko a eniema eye ewo widie mu se de be ya nipadua no be ye kama no eno nko a na ahye grow fine hair button no emuma wo de ya kwaji bi nanom na fa dansidie no ebra ema no titru ene kasa e de acham se wo besume no so ya wo ye dededodo wo kasa wo fie ho mobi ete unkasa bosome no aso ayeye kope grow fine herbal tonic ni bi enom na nipadua no enye kama 0244596532 0244596532 grow fine it will make you grow fine afei ye kudwa so ye bisasa ye maye end food anasa M4 food limited wo modaroma na ruby biscuit no wo ede aba edwama so snack papa etimi bo nipadua no ema no koyie eno ntimi se nkoda mtotofe wani nina etimi ewibi sanse esikyire na ewom no eda form enti wo kudwa man so ye bisa se ye man ruby ni na wonsusu brafie bere kakra na patch bi emu obi no no so enwe diabetes fo ni na wei eyemo dia sanse ehyikyire na ewom no ewo form ebo no so eda form na se de yesi package no no enye obi ena beka se aya to biwe ene no eyasi ni na no enuane ne yesevo ye de bi hye ho entintina ho nya one way wo kwa aya kwaji bi eka ho na weekend event na be host no wudi bi aseve wa hoho 0531003892 ananso se 0266830003 yede ani chemu ewo piwak natural wo modaroma ena 3p garlic mixture no yede aba edwaman so mesimi nya akonya sei na medi garlic ho adanse a ma menkasa mekasa wosi abna ye ntem no phone number no etudwa sanse garlic de ye nimu fasode a ewo mu wo mo se asthma te hye wa yade ni bi ena age waboso stroke njojo yade no so agewo ena kese na wa ye no wankasa wugina mu etwemu wa hwehwemu timse kese we de enye no ma aya kokope 3p garlic mixture ni bi enom na intimate wo so enhyehyɛ wo nipadua no na eye kama hyɛ so efama yense etoa na edro no ewom no ebo enti da bia yetufo sɛ woto aya afɛsie yie sɛ de be ya enhye ho ema wo nkonkofa ekafoforo afei yadwu garlic kokɔ e de ato ho a enom na eye ahyensodiafo ani kyeremu ewo dani heba misty heba colonac apidank
ɛna afei Angelos edro no ebusu ho a wode wani kyeremu a wobenya bi ato 0248928824 anaso say 0201000021 yakokungo ointment hone amarede no akasa rede no edi nkomo rede na san check enti kokungo ointment hone kwaje wo ointment na eye natural no befe before rede no ni na rede no enye soche so ko wo nam hono mu a awiabo apetampe enso to apetampe siesie wo rede no nanya kono yesi nkoda no kra na wo mo ba ne pampers na mo de bo wo mo nanya kono enti akoda no umman ne pampers na no to ho se prekesen eho ko ayate ointment ni bifa akoda no to ho nanya moto wo so ba wani mu na sawansawa age ede aboso no pekongo ointment ni bi fm nanya moto sa akora foforo eto ho kwaji bia na fa ho adansidie no ebra 0249017101 anaso say 0204616161 yemfe yani enchiremu ewo platinum packs hone enkoji take away boss papa take away boss ayedi enuane gumu a chese esipina esita na edi adanse yese asumesi ana benten we premani na nano wonse wanko platinum hono anko ankoji take away packs no woji animguase yesra weekend we dey yafoni echiremu ho na eyi no abedin tro no chese event bia wo ya ehia se wo be parke anaso be baagi nuane ede aseve ahoho ne ya make sure say free platinum packs we sense wo mo ene de papa abedwan so a etumi aboama wanim ate e wo hoho enim 0243908607 announce say 0244281117 platinum no say enjoy your meal Afeicaristic Ventures almost edinupa abedwa so Zahara herbal products ebuso e wedwaman so Zahara nupa ne de yesi edi ho adanse anke nsore eno nti general body pains wedro ene Zahara herbal products na aba edwaman so no waba ba ma enemu enema nkoya ya kwaji bi nefenom enya ne woni na ye de ni echiremu Caristic Ventures for asye na afi yakwa akonom Zahara herbal products ni bi na etumi aboa ame nipadua no akoyie okanshi drug lane ubenya enu ni bi ato herbal na afi pharmaceutical shops ahodo chemical ni nada ababeka ho ayafo ni echemu ho ne koje aduro ni bi enom 0246343834 ananso say 0248569335 yakona na agema spiritual home ho Nana Ajima spiritual home eho eni ye kwa akope bambo papa na afi yetimi ede ananti wiase wonim se wiase ye wei enyi ye ne honhom ene honam ena enya ewemu atumfo kabechire wo mu ni nada ede wo ho agimu a wonhye ye na wa ma ho ban ampe baabi amfa wuti ansha anhwa na obi eba betwi ede afa so eno nti na Ajima spiritual home se yenkamfo enfama se de ben ena hinta ewo sumase a eno nti edi wunya ewo abrabo wubo mu wode no eye adwumasem awasem sikasem apomudimu ene nema enkoyi a ebi wo hono mu na ye hunhumu nsem wo bi ahyeda pandi ne na yetim fom sa asomesi na obenten so obekoso de na lie Jesus anipa no wawu eno nti ena na Ajima spiritual home se yenkamfo enfama se nye bibia na wanim yenu ebehu wono de waba de adaroma wabi nani eno nti nyema ehinta ewo sumase no ededi ewo na so ye ayafo ani echiremu ho na ogie enya wo de akaswa Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters ho enewo wadaroma ene nana eni nkomo ewo ahoma iso 0248544058 0248544058 obaya abena Mido na na wote ho a wayɛ stiff saa no ɔno kwano no jama wa bre akos sɛnea mensa ne menam mu twetwe no emu ayi titiriti mentumi mpo nsɔre wo na enwanwa ɛno a me free dwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture aba enti num bi ansa na wakoda me hu ya ne sɛ wada sɛ wanom 3p garlic mixture ɛma mogya edu mu afusane no ɛkyɛ yie natural garlic papa bi ɛne ɛde ayɛ aha nano na madam Kofi mpo ka kyerɛ me sɛ work natural health for bi bidro bi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture wo ko todwe ne waposo na asɔre a wo complain no sɛ wonum 3p a ebegya ne sɛ hu edro yi enya mapemfo ema wo ma nofo anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwadie nkratoɔ yi atum 3p garlic mixture yi obenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinamu bokuma se obenya bi wo Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidan, Dani Herbal, and Angelos. Fred Piwak, 024-89-28824 and
1000021. Chewing time. There is a new biscuit in town. Biscuit. Okay, now present number from an It's tasty and crunchy. Biscuit. Oh yeah, corner your jaw dread. That's how about it's good. Like a snack, no. Several partners. So what about the grill? Brother, once you buy a board or truck, you biscuit to the beer, 4%. You're different sizes. No, bullshit, the from the day. I'm 4 and away you be biscuit. 0266 830003 050 6851 927 and gratuity FDA. Apple biscuit. It's good. We are sick. Let's say go for idea. I'm fine, Papa. Why food? Sell house go fine. Why no show crying? Hey, I want for. Then ammonia this year. Somewhere secret name. Go fine herbal tonic. Yeah, but the drum was what happened. For you. Yeah, the young to say cocoa and I said I and see more ram. And who's one dead and to will be a wound to me now. Would that not cocoa? And I wouldn't send you. Also, a new up to a wound to me. And very proper house one now. When I'm rare, we are doing a Caribbean. No, say it to see. Offering what I want to be money say ye. One grow fine with a drone of near bony really session year. Grow fine herbal tonic. And you super. And to be a open a casino for the trim. Oh, Kumasi as a Korean or some can go all chemical shops. And you will be drilled up to beer with the moon. So open session for Sano Messi 0244 596532. And I say 0264 596532. Grow fine herbal tonic. We are sick. Let's say go for idea. I'm fine, Papa. Why food? Sell house go fine. Why no show crying? Hey, I want for. Then ammonia this year. Somewhere secret name. Grow fine herbal tonic. Yeah, but the drum was what happened. For you. Yeah, the young to say cocoa and I said I and see more ram. And who's one dead and to will be a wound to me now. Would that not cocoa? And I wouldn't send you. Also, a new up to a wound to me. And very proper house one now. When I'm rare, we are doing a Caribbean. No, say it to see. Offering what I want to be money say ye. One grow fine with a drone of near bony really session year. Grow fine herbal tonic. And you super. And to be a open a casino for the trim. Oh, Kumasi as a Korean or some can go all chemical shops. And you will be drilled up to beer with the moon. So open session for Sano Messi 0244 596532. And I say 0264 596532. Grow fine herbal tonic. Super. What is that? Chewing time. There is a new biscuit in town. Biscuit. Okay, now present number from an It's tasty and crunchy. Biscuit. Oh yeah, corner your jaw dread. That's how about it's good. Like a snack, no. Several partners. So what about the grill? Brother, once you buy a board or truck, you biscuit to the beer, 4%. You're different sizes. No, bullshit, the from the day. I'm 4 and away you be biscuit. 0266 830003 050 6851 927 and gratuity FDA. Apple biscuit. It's good. Ajo Nzemons Patus. Mama akwa baby ma Akoma 87.9. Akoma mu nsem na wasu gusu a wo hwe. Mo send this kan nyina Nyankopon onhira mo yedam ase pa. Sani ada ne da eya mo boa yen no. Mo gin nipa ho dodo. Nyame nhira mo wate.
nyame nhira mo wa won send ya opesa o send nso no number no ye 0530507849 0530507849 na ye mmoa ya sister na onya ahoto na nipa mobo ansa na meko pegi so de wa pegi ya shit ma min cooling ne down kakra ma hu san crofo ka se matade ne yefe the dress code o patase kumase and the dress code wo efiefufuo junction patase oni ochemfo building ne ye opposite udru ochemfo building na kwan na ko efiefufuo ho na na obehu the dress code wo ho obehwehwe no wo TikTok AJ_dress_code ni code ni KODE ne number 0244 874500 0244 874500 sanso na miti enemy makeup beauty diva salon ono na wasiesie me ho ama me ho aye fesa owo Atonso High School Junction baby a tech for no ejina load na na obehu beauty diva salon ne number no 0243 680794 0243 680794 Mr. Eya friend ne ko siesie ho program bi a wuko bia obesiesie ho ama won so ho ayefe ajwa nana ya first and second case chire wadwe na ye nko first case no ya ka bebre so for maame no se ofiu se be ma ni krom ha mema e wo Akoma FM ha and so feel so Owusuaa ye de niska na emum ye wa lawyers fo ye wa police fo na minim san kokotena abrochie no a oba Ghana nka mra wa abrochie no ko dibi ye den e ba oman we mu na mi na America maame ontonkwa ma obians ehyebre enhye wonsem abrante en ye de nishes of maame no ene ni nua IK champon no ene ni defender unit committee ni nsa ye besre assemblyman a wa Atonso Kuwait ana wo henefa Atonso Kuwait ye besre ye try see ye friend nso ye nya no onhwe na bebi a fence asumdwe wo bia ye nye den ye mfanto anye saa na ta brenten sa de bibi fufuro bia ba bie mu a wo so of maame ne entourage ni nyina ye twom de omugum kroma ye so violence so se wo ahoɔden na se wo sika eno nkyerɛ se wo bia na wo ro ne kaba afa na beti abrantani ni obi enti no de abeda Akoma FM4 na so fama meni nsem bebre wo ho no ya adwen se esanse oso odi dom anim ntin na suba we kwai de di dom anim na yeye asori na gu aso ne begu yeso mo ye fa ebegu suba we ye mfante asori mimi wom na se sof ma suba nti se ya mimi ma metie wase because one kasa ne ya wo ye chese wo nya wadwen se ye fanse wo ka no kre ana se wo fa twres etwro no de aye adwuma and nipa bi say ni kwa so bi ko na sorry them so I'm not surprised that sorry na dey egu ya mama ko a second story ni so me ra ho pa nanso e wo se me ka no kre ye nua na ne de aba e ma bebre e for ya mu ofie me mami ana se me nua yi oso wo ba wedi 39 years so say 29 years mami sebi ya mo ko relationship no mu a aya na mo adwene no e wo henefa oba se wonya adwuma ene bia wo se be ma beboa wo be ma isu ba ye no tu fie wa ha wo dan no so ba be ha wo da ono ko be to e de ne che se be ma wo betima ya de sonko pa ma be ma wa mie na no anse wo pe na wo feze wo ne wo da wo share wo na wo to course so wo ne betina ma mi ka 39 years de e wo se nka wo jump na twa ma wo ma na mo twemp na 29 ai owo ba wo honom e wo se nka ma mi wo jump na twa e ma ne ma onyini yo sa 29 years obi a wo ma ne ba 40 or 16 years no ai nyame ya do wanya ba ne bi nti onya mpa e wo se nka wo experience wo mpena twem na wo se nka wo tene mpena twe so no jama ne ma ka bebe wadu nka wo nananom na nka wo tete o mo pampers na wo tete o mo bini 29 years obi 29 years o ma 5 ebe o na anwu bebre e wo se nka wo jump na twe no e ma ne ma no na nka o mo koba no ma wo no wo tete o pampers na o mo bini enso ya ma mi do ye na adwen se on de onye ne sa still a wo besi na gedem for to kwaje golf no ma me do koya do oto akwa kwaje yare de aba yade ese bidindindini hwede waye mo kompena twa me nim bebi aya na ma adwene da ene oba ware me maame wuni me na ware bebre a e da life support so
wunni ma ware bebreba eda life support so a se be omunya drompo no de sustain aware no de ne de life support ya na dialysis oda so aye de aware ehunahuna mo se obeware o ware do akwan hefa amonfo omuta ware pass kra mpo no omo de oxygen sisisi so add life support nyina eguso ebiye wo mu injections aware ye wo injections aware life support oxygen opa sikrom na bisa ye de ka wona hye yensa ene de brabransem so enso ebi wupa ebi ni de aba yanimu yi wahwe nyamia ni mama bema ebutu agumanya baako enya mienu ama okokobɔ nyina yaba uye nipa ti na siwu so na wosenka wodwene ene de sebi woda ne takrabo aboda ana woto so mewi aho papa se maame nice woman te se wo ada oba ha ne ba fe na wotime ma bema eda dawo sei aden obi a woye wadwuma asan ha wodan bema dia no saba be fa wo wodam mima dwoa aden na da wore ye de kwa hifa adwoa so utaduam na yenda Joseph Achu ase wasende ye 20 cedis na me nhira no Lisbeth Boadua Pia asende ye 10 cedis na me nhira mo ketua bia nsa Ofosunto Samuel wasende ye 31 cedis ye do mase nyankopon nhira mo pa ya mami wo hiamoa o hiamoa papa ne mo se me ka no kra ne che no Patricia Dixon asende ye 27 cedis nyame o nhira mo menso me ma no 100 cedis papa mpacho se menso me ma no 100 cedis nyankopon nhira o bebre papa Kwadwadu Evans Kwadwadu asende 5 cedis ketua biansa because situation ye mami ye sese wonamu no enya asem ketua o se ye kase yi ade na nkasa video a nke beji atiefo nsem eye me ye pass 9 woman say na de 29 years a wowie ya ba na Augustine Kwam wowie ya ba na bila ye sese amindum ne mic no Augustine Kwam enso asende 21 cedis enyame nhira mo pa Abudu Sadia asende 20 cedis nyame nhira mo ketua bia nso o ene 20 cedi ni mu ane wo Musa Mohammed 20 cedis Janet Odebia 10 cedis ebeyire se Augustine ononso asende 20 Mensa Williams ononso so asende 20 yembie papa 100 ni nyame onhira obebre nyame nhira yebie phone lines na tum eyes fawa empempi no mesre eye nua na ne de aba ye ko relationship yen look sharp nyankopon bo ade so wo mfaso o eso wo mfaso aye kwa ye hunu se ade no ne ye kwakwakoy enye ye to ohun woyam kura tim na se yawo kɔ toilet a hwɛ se de eyewa ewom esitie na nkania pante se ene kane no ye se akola ye bɔne ye mani dua moko e de ne nsa ye den etim fam ene de mu dua moko ani ye fa moto position pacho ye fa moto position ani ne o ya ani ne nei sister bi se wonim ne da no a enka won tena ho nka entu na wona osia de entu na wona so onim de sister yi famu ankanya de wo ken this I wonder obebo pad won to no obo pad won na sia na so obu ni sa wo be ne de me pa cho 0243114437 sasa 0243114497 0322498035 0322498035 0243114497 momo number na de 0530507849 hello Ofei mo
Azunjenga wate. Azunjenga nso. Wofa example block from Kwabo Harris. Mami chami ya mo pase. Akusha pukuya. Ya wa mnika memo aku kantia semaungo. Kachi akoso pokuya se ye try ne contribution. Baba. Baba, sabe America omo ya beda. Ebi ade twa baba wade. Mati ofa. Ofa kwata of team. Na me ya ba ya buru to gumi. Ebi na wo chere na wo ya chere dai. Unta da woni edi team. Adai. Mudi amuchi sa na edi team. Ede wo na team aye. Asabepe ni. Ide nya ibu o manu DDT. Ibu o manu ade. Background. Oh, ntimi anyina so 0243 Bacholo radio set na mame. Radio no Bacholo na nko from mame. Good afternoon. Afternoon. Bacholo di ni baby free. Oh, lentie ni abaya to mi ya me yase. Sese tumutie pa o ma se te yo mu ye we ti mu anu ohye. Ni hwe video ni hwe adini din hwe se de e tuwa ne no mani gu wana. Eya me ya me send me de sesi a na brand ya no so de. Mo hwe se punishment bi a wo bi an sabe kan ne. Nyame nhyira o. Also betimi afre 0243114497 0243114497. Bacholo radio set mama. Hello. Odini baby afre free. Radio set. Ghana 0243114497 0243114497 obetimi afre na wachre wadwi. Hello. Good afternoon. Dini baby afre free. Chronom pa 20 of you. Low radio no my any enter on can ye. The same thing. Another man of the year, where you can for the initial, the season, one is hard to be. Yes, it's someone, but I know I in my backside, we feel your mother. The most of them I are someone can start them and say they are all their because them and the first man here is our Cameroon and Cameroon and yeah, that's it, baby. 0243114497 0243114497. Hello. Yes. Good afternoon. Your family, Abigail, make a talk. Wedding fear say na me video no ba ma na o tell chima so pa de o ye ti say yeah, that's it. Hello. Good afternoon. Pacho din baby free. Bajo so for Thomas ni shia. So from Pacho. Right, mama me say ho ye. Nyame adom me ho ye pa mira. E do ba de ase. Oba yi na me kan ho sem kakra. Baba ka suban yi abia. Enti de dia ye kan ho sem se abia no Bible ko atua. Oze oba ele ho kwan se ono yonko ba ewale oba man so saa. Na kwan no so yonko pon se ba ye special e wo ho se obitimi oba ada o obitimi se no kama enye de dia janan ifiri eba. And the duties of balance because we are your first one. At the end of your problem, first one, let's say, will be a beauty version. Second one, and also society and problem. Third by maybe you are, also, the young Simons almost were done already. If you to graph for the money to your family and your jam one so forth. It won't find you now, the many man, we are more what do you look before you say. How to look from the sun, in Uncle Poncram, you deal with them. I mean, Cow, no Islam. That's it. 0243114497. Hello.
Good afternoon. Good afternoon. Good evening, baby. I'm free. That's all the free for. Pacho yenti. You pacho, me that's all my friend. I don't have to listen. Now, I'm doing jail. And that's how we are. Sometimes I'm going to be a little bit. Everything and I'm going I don't know how this is. And it's so funny how this is. But I'm not going to come anymore. Yes, yeah, that was bebre 0243114497 0243114497. Hello. 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 Good afternoon. Good afternoon. Pacho din baby are free. What can we do? I'm going Pacho yente wa nchre. Abasibon na de go afunu so abajafo me toni ya ni ka obeya sama abetin jeri ebe kwanya masa so asedi assembly chairman decide actually assembly grant papa former social welfare officer and then social work. That my do at the but many be over around and maybe no more concern of trading and no social work. It's about money be born on course. Now, Bempah, the quality and the first another year, man. No one can know balance. No one said maybe some balance. Yeah, so yeah, that's it, baby. Hello. Good afternoon. Would you baby are free? Last time most of the city performance for the nation within this class, and I know no entirely of any boy now. The cafe and Akoma and first comes now the American number. As we speak, contribution will be that in Akoma. Wow. Hey, sister, na neto ibe fun to no. Yeah. O Sundays kan nyam no boss mpa ye na nyame aya de kra ma o. Yes, please. Nyame o nhira nyame nkoso MBA ekwan bebre e ma wo wado ye nti wate. Ahani edi jumedie ni besi na Nabila Kantanka ne produce show no Spatus Kwadwo sa akode na nana yao oh yeah Sir John ena Sir John so be ye adwuma enti Sir John me chia opa wa ya de na wabo adwuma happy birthday enko emma me baba you bi nidino nana efia nsroma yeboa nana efia ensroma